The address one ye Badwam so kase me watch me akwa ba me dase so Adom TV na nsem no e do so pa de obetie bi ene se esu tene eye ankobra sabrede mpanimfo chemu a ani no ete sanso ena eye oyo ayokoa odikro ye wo hono no mpanimfo chemu se watu na sensan se galamse ya mampanyine ebra no openenya de se wugiremu denden de wonom eye bi na enkrofo bi nso na se mpanimfo bi a wonom ewo saglemi Wamu de nsɛm otudwa no wɔkyɛ sɛ Ghana ban ne nhwɛ na afɛ apɔmuden bia yɛ wɔ no no sɛ nkrofo bia yɛ wadwen sɛ opɛ sɛ wɔtɔn mpo a wɔhwɛ na afɛ wɔnte wɔn mfiri ho na wohwɛ sɛdeɛ GS bia mu to hɔ no sɛ adesuafo ne abata wɔn anya school a wɔnya bi so a wɔmpɛ bra bɛsesa no sɛdeɛ abata ne wɔn ma akɔgye twi a wɔn kɔyɛ nsakyerɛyɛ ne mu nsɛm yɛde som wohyia me a yɛafrɛ me anɔkye wɔ aba agyewa sɛ wafɛ nkyɛmu ne mede toa so ama wo Ghana mampanyini ni na ban ti so ani so ade hunu ba ko ne se wo mu ati ensuensu ahodo so wo man mu na wotu fom agudie na mra kwanso no obehwere wa bra ne nyina se be ye nsu ahodo wo man mu no ani bete sanse o my Ghana dachi enti na nsu ba ko na galamse fue wo ma hono ne se poto ya wo de ye hwie nye na ye ankobra sutene sa brede so afo ya wo no e no hwefom agudie to ho nsam so de nsam watudwa e na wo kyese saa nsuo no mpanimfo akɔsabi ya wo maye mu hwemu ahu ne se efi no ewo mu no asase ekɔfo na kyese nsuo no ani ete Adom kase ne na twetwe nkomo sei na eyi ye fasusu a ɔkyerɛ yes we can do it yebotumi ama yensu n'enyiwa ato wo bebia do ye brim ɔyɛ ofin ɔyɛ ankobra ɔyɛ pra ɔyɛ tano mo otibia na bebi a wo bia no de ye Ghana fo se yagitum de ebohwe ma yensu no n'enyiwa ato yes we can do it no na da mabiri yebototo asre obia de bebia wo bia bebi agine bia no it's also your responsibility onye amemrekuduka mankoteme responsibility anana nado danko akufo ado ne responsibility oye yenyina as Ghanaians de bebia ye wo bia no ibotum ye gina na ye protect our river bodies na mensini krache welembele esibonzo enso ede ensema wodo bi eto Adom kase anim Ensu ya oyensu a it goes runs through 7 districts all the way from western of Obotanum na along the banks of the river no amanfo na no wodizi wom wochinam wom wonnom wom why bibia nti se obande galamsey activities or say ensu na or the helping of the brain anunti na ban ye na adwende sa nsu be say da de obomodern amanfo tire what then enyim how it goes nti we will have to keep the effort. So the ministry has to be resourced, and then other agencies that are doing the anti-galamsey activities, the MMDAs, the security, all of us. It's a collective effort, like they said earlier on. Going forward, it will be better than what we see now. Eguswajina for Mogudi to who and semi when I could pay more than sales of Kakruba, question Fred Sayokwa, no Duku, your horn may and now could you a quo to sum, you know. Not Minoka say, Opinion, or no, or a corner here were for me, and now could you bring ya, Asha say, or Duku, and now could you a quo to sum, you know, on fire, I could to one of your crowd, Onion Chanyas, and it understand, and not your one over contum. No bedroom what say, Galamsey, ya, Ghana Mampenny, and another Dunko for His Excellency, and ya Santa Manina era or 2 4 to bibiu they were near siso 824 so obi antwere ho free honom na nakodwaku ya wotoso mienu odi kro wa yokwa de odwan kasa first in metri so wo ye galamsey e wo mpotem wonti e kona hene bedruye no na ho ahia se wotu ne nan siso no ka chopanyini se kwadu a wode abode ni wonhwe na wompa ho abedwako no hwehwem na se bubọ no amra no ene ne di Adom kase ode apabe piemu ewo adanse ayekoa ewo adanse asokwa mansini emu dede piemu ha nyina ene se man na de piemu awo kwakrodua emu a ekrum ha fo nyina na bebe dompem ewo park yi so a wo mo adwene ekro no empuntuo ho eno na bebe todwa se odi kro wo krodua emu no wo mo de kwadu mako dumotwe ena de abono enam so ama akona hina wo adanse fo mena e de atodwa se na no entra nchan kakra na wati committee enipa enum so omo enhye kire na onya enhwemu na semre no so na wose wasan ba obefre na so onipa foforo bi nso na obeyi no amana behwe kuro no so a watimi ayi yeni na nan eni nkomo ne emisa na na se edi enti enenne wose na nan entra enchen tukwan kakra me wa brochiri na me ba ya no na kuro no abo charges bebre o se kuro no nkoye
nti no ese me bana nipa me di kro no ja no ayo di kro no me ni ni hia bisa no nsemo ekoso di nti akro no nkoye nti mai bo dwa se ebihia ni adwendwen kro ne ho odi kro no mama na tranchen na meyi committee for say obuhwe kro no so mame na me anon so me edi maso to form na ma yenhwehwe mu nti no menya enough proof na chese mesi migina bia odi kro ya yese wontra enchen so ewa ha yemisa nana say boni ban eno wa yenti a enne yese wonfa na konwa ento enchen menya galamse okure mu nti minim di entra mo de shem se meye galamse okure mu ya metia mentu galamse ko do de bom se men tranchen mini problem mintum feze mintu galamse bia na makoji sa se na tum na galamse ske bia so nimo ni ngina fre o mesi galamse minso min gutu galamse enti pani bia fen ko jampon na gutu galamse eno de ho chire me ti media en hame enti me wasi min tranchen min yintum ze min tranchen ba to se min tranchen ya mini problem yene ti omufo okrodie mu bi so ebedi nkomo na ebisa timemufo ese die akoso e wokromu yin ade na wo so wo ade eka efa eho na me wura ho die nti a me wura ho ni se menim se yeyi krompanifo ahini a wona wo akukuduro wonim kasa ana se bibi kakra wo wonsem a se bibi ba obetimi etu ho anamo yeni agina na ho se ro ba ya maye ne no yeni ajupa tie dana na se so boy no ade se dumodi okra dey amaye ne so se wetima de na konwa dey ato nchen kakra dey ade amaye ne ntini se kuro mpuntu bi an dey emmem midin ade Isaac K Namanyo Adom Kase Yenko ensem fufuro emu a na eku a wofre wo ho se team Saglemi not for sale na chese Saglemi affordable housing na omampanyi dada na se NDC abane breast wo musisi ye no omo se wo ankasa teku ofre omo se sa adan no omo tonwo a enyeye na opanyini a wono no odi wo mu anim no na otu da kon wo chese watete se aban ya woti so ese sikadi ho omo de bewie Saglemi housing project no enso sa aban kuro ya wokọ amasaman around stadium ho no mo a wo mu AC affordable housing ni bi ewo ho na de enti na wo sa sika no wan fa mewiewie no mate se mpanifo ahwe ya wa bie mu se omanfo mu wo sika no na se adwumaku ankra sika bi wo mra no meto Saglemi adan no nyina no mfa nye de ope na nneko ya sori chese so obi nim na okọ aban yi wo so okoto sa adan no de abeye ono ankasa na ejapade a oba ho mo ni de besi ani ja de so obepene amampanifo aton Saglemi affordable housing no minister person chene se sika pudu a ye hia si edi beye Saglemi ye na ya sha asiaton no aban ni bi enti de sa no ode ma ankorakore na ankorakora ba beto na je sa aban to ama ankorakore no na ankorakora ni to wia ono atonton ane ese adabraka ni edi kan ni enti a ji sky free suze credit woni se ye be sisi dan ya efo na sebita frache private man be no so won pemfa so da bio aban krompo ton Saglemi housing project na dan sign no form na obi a ono pemfa so ana afede oba beton Saglemi ye hunu se emwa Ghana for because Ghana for do no any sika adenti osi ye nya sika enye ana yesi na se woton sika no de be den osi ye de kwashe fofura se wa masame na yesi wo de kwashe fofura se wa masame sen ene se sika no a sebi mo pede akwashe fofura se wa masame no ana na mo nkopo besia anye bia $3 billion kwana nam kwanso be ye nyi bi ne yemfa nko wie Saglemi na Saglemi na nka sem finance no and then finance no by selling it to other people or see there be omunya na the $55 million bi tio $55 million bi eba be see dankra be ye 12,000 enti won hwe ya umemba ye nyina ya so support say na see $55 million AC 12,000 housing unit there and they say yo because obi the $200 million AC 1,506 ni aye can say 5,000 housing units ana by that there twam eka say wo kwakwaji $200 million e de si na se o man fansia wo bia wadi sika bia emra ni no kura ni say mom mfa mo senka Saglemi na wanya bibi ama wase a ye nya no e mo no kro no na ye hwa ban na ye katira ban say so nim na otonwa we will force him to rescind his decision apart from that private developer bia nkrakra ni pa bia wo ba ya wadwene se wo wamim e no pese menkum nyanti wo ba beto no me enemy nuanu aka ye ka wo say aban bia sesa empo aban we ya sesa na aban kro no ani nipa betena so a yen ye be force ama saa dream ni keta hye ene pre kankan ene odo a ye nyama oman no se bita frache etu betwa
Yemfri ho ne enko ngumesua mu nsemu na nche bia na beti odwa se wo mu atwe BC instruction e braso sento asosuku ahodo opese wo kɔ no GS for mpanifo ne beto abonten ne wi ase ne nkoda beye empem edunsia na wo mu entumi enye suku a wonom ebekɔ na mpanifo hye se eho akohia se abatan ne wo ma no etumi be hia bia ye faako na wo hwe na de ne nigi ne suku ho na enye ho no onye nsachare de wanya bi kura so ompe baabi mfa no ento na ya mane boni kojo mensa abrampa etumi kopie mo ne Deputy National Coordinator Dema Free SHS Secretariat no Nana Afresika mensa twetwe nkomose. It be a change of school, change of status, change of program, and a re-entry. It be more we school last 2 years and a last year, but for some reason, I went to me and go school. So also a re-entry at the momo. At least if I know what have because some more boy a home last year. Kojo, you can attest to the fact that yechi obi wahana or jijiska. And I also know the way you man a critical near here bambo. Into police if one waha a boy a home. And which and I will be any I don't cast a train como. Actually, how a woman won't see a Edwamo ABPMO resolution center honum. Patro, you check your schools, no by your schools. Into Abase, a bay self placement. I felt very bad when you said that's going to happen. In schools, now me to see, no. Niana me pen, young farm, mammy, your mammy, my last choice, not me pay. And grade me dear. Schools, you know, when you know, choose in a technical school, no pay. East India on your movie, be idea and come in many major. Well, you know, things are in place. Things are in place. And yeah, and you may go up. It may advise the parents now, say, or Monka or Makuman to me. Young concern for Emuana and Crasso Bahamoa, a year mansam no swafo Henry Cote name penny for share bambo on some so, which a regional security council, the 20 as a rexec no, or Muchema is legon for baby or Masabri, or Moaja or Mukanabro from say security zone. Nina say, old top kings Honomono, Empire builders no, one more any amount for be the sea near more GDC Basabasa, a bit my man home so, it is a be a Honomono penny for Chemwa, a Sabia bambo and same bit major branding tea, one Juma ho bi antwo ho firi wo mo aye wa adwen se obekọ akodi won juma no wo mo de nhoma hodo asense ho akire se bia ho no no ye nko sanse hwehwemu eguso koso companies mienu bi a nansen ase ensohie bi ehuru wo mu ntem no wo mu din e de Top Kings and Empire Builders wo mu wo East Legon Potem ho se ahwe na sankrofo emienu yi wo ma ntoka kase esi ewo ho wenti no Regional Security Council mra a emaye kwan mi ye adwuma e kire se esi e bo modeni se ye behwe na asumdwe ene emra no se enkrofo bedi so e wo region ha ye gina sa tumi so sa mra no eye the friend say Security and Intelligence Agencies Act 2020 at 10:30 section 7 hono ene mai sa tumi say mre bia no yenhwe se enkrofo bedi mra no so na asumje so aba bebia sa area ho ni nyina no a won twimanso no Regional Security Council efi neko no ye take over ho nti ho no aye security zone obia entumi nko ho biom ko no ye bo ye nuanom a obroni atuni din se land guard ye bo mkoko se efi neko no sa edwuma no etontwa Yan concern for Ghana National Petroleum Corporation no GNPC me no ka say o motima kopie mu mfimfi mantem mo na ne nyina ye se okọ ma bia ya mpanifo agesi woro mo a wo mu etu fango ho no mo no wa hyemra se afanifo yi nam e wo sansuo no so no
one chu ho be 500 meters every biya wonu me adwuma no nanso wo mo yi na me adwen yo mo se biya wo mu etu fom ye fango no e ho kwa na nam na kase ne wo de mu oduwo ti ho na wo mo aban ya se wo mo esesa nam e wo ho no mo ani na ne ho akohia se mpanimfo hwe na wo ma mpanimfo a wo twe aso asote na wo no mo a chese mpanimfo agina ya wasie no wo kotia no wo ye de ni se wo ye wo biya wo tu fom fango no wo mo edikosie ni Ade na ayeye wo no eni so anya yie na wo hwe se machines yi koba na kenu kete eni pa be 10 boom na machines na se da dia ni be free to be bo kenu ni mu fe ni pa wo mu nyina da hwiro mu kwa kenu be papa enu ti ensa omo ba but as modern thing as omo ya ye obi be se omu yiye omu pa be she reginase ne nkasa mu edito dwa se wo mu dwuma wo mu edie no e wo nsunsanso e wo farefo no apomoden so eno nti na di so mo twem ho efiri ho regina and 961 siano ni nyina ye bura emu ye donko e wo mu se oya onu ye tubio but enu nkyere se asawo ana oil bia so gas we ni releasing hydrocarbons and frama over we ni and ye tutu imbre ye biesua and ye bia frama ni bi ebepie afari na wa ba hona na chese ye din sem no wasi afi ye hwe na stories a ewo ye online portals so adomonline.com myjoyonline.com afi do bonkwata hodwo no so abansam hodwo bi a wo mode aba no yakamu asem acho kwasensia ewa ha sanso na no chewa ba men so me wa ha kwasi kwa aba awiam jo so bako de yankopon gusu shrai ye de nyamia se ne mahunu ase Adom online yes court here side check suit against sugar daddy okay eno em se course sa se be nya ya asem I say was soon, so when you had the court, there was a court, no. It's not see enough, or muhum. Asem na nya ya asem. Hey. The young baby aye. Open the can send you pay when I dear was a CBS we. Oh, yes, send it. If you are city apart from Yamiasem, ye nana dear Bequaco see if we are say, maybe any we are the Maya of Robert Twasson. Be a chance be a bequery. Yes. Enti we ye opened na aba na wie ye e won side chick shikadadi movement. Na ye sure say aba wie dey. Oh, what you be adru dey say esia nesa. Esia say ye court be ka no. We nyas me dem wo ho. Yes. Me krom say we nyasem a ye do obi court more less say o court restrict so be default in your court beka say ye na wa anye dia na say and there e betimi abase e betimi convert compensation and person of the money pakro no into prison sentence but I believe court so crash betimi rehwema hu ne say get any case that is it ne abotwo that ne aboso eno so hodom so enti me da bia am kasem so obi enu court office so be default obi anim so obedi bi say ne de ya bɔ ne ko de ya kyekere de ato de so no kora no nti no so fa lawyer ono so gidi se woyi ne ho anu ebeye yi nti se omumienu no court betumi abagu se abaya ade no wakodwa boka nti ne besere odware de ma na dodo na akomboka nti no pe ba bitina sa nso na ebetumi aka kyere be ma no se krache ade no mo yi aya mu susu nhyebo wakɔhyɛ baa na ne adwuma di wo tie ne bɔ na ahyɛ ye ne biso e court no mpanimfo tena se a ena ebehu bebia ebekonti ebedi akire sure ebedi akire today on be final verdict oh yeah but say we need to court se beche sa menye so mbeche menye se beche bebre sa because nsem de mu odu ho nti when dey was e body fast yes ati we nya asem a beche was e ye kobra sem bia em so mo wie da in camera session wi a ehɔ no no kra nyina ebedadi am ye hu nipa o twanto nipa onye no yie 102 MPs endorsed Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia for president. NPP presidential race once and the daily guide you all can say
say MPs 137 na NPP ewo no emu 102 okay 102 that's a 35 that's a 35 ena omun declare support for Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Now even the 35 no kra no yes there's a section of them one omun decided baby on the quote okay. But out of the 137 members of parliament, a new patriotic party, oh my say you film no 102 I declare support for Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Bitter side chick case begins. And National Vaccine Institute bill approved. Enti sir vaccine center they say ba be in Ghana no. Amamre de ba be touch they say ajetume o ma hwe you film tienche ababe chance aye ho adwuma. Okay. Government swaps 83 billion Ghana cedis old bonds. 80 out of the 137 billion Ghana cedis. Yeah, a year amount for bond, domestic bonds. Yeah, what year no. About me secure more 83 billion Ghana cedis. Okay. Which amounts to about 89% of near Abai airship. Okay. In fact, send a finance minister a kind year you more free. Pensioners there. Yeah, no musical amount about 26 billion Ghana cedis. Okay. Or Macle Honum Eddie free. To no more balance base 111 billion Ghana cedis. Mu 83 billion there. Oh my convert say new bonds at the Ebema war. Daily guide and the daily graphic you are also any parents students besiege school placement center now when you say news na abai ba ko ka say self placement because your money third choice but was it the last choice the last choice that na last choice no wonya na grade na wonya ye so ne last choice ne die de bia me ka say me mama from me mama and papa mba okay BC minya 16 okay me chiri ba kofi nya 16 okay me fie nya 16 ba kwa wie nre ya ono ni placement aba ono so nya 16 debi omo ye me omo so na udi 16 ni frase na be nkora atro BC mama and papa fie nyina 16 mimi 16 no minya ye no yes that time for school placement that started 2007 mi ho minya adaguma secondary school okay me chiri ba nya 16 Onya Ghana Armed Forces. Okay. 16 kro no awo. Ena de no odi ho no Nancy ono so nya 16. Okay. Ye man so asante mampon. We so nya 16 no o se etutu. Okay no so koy. Ena ono so anya. Enti grade ni betumi aye pe. Yes. Ebi kra class na mo nyina mo chro. Ebi kwa mo nyina mo nya 15. Yeah. It does not mean say we anya ya asanto a ena me manya ebi akukuom baby a me wie ye nti no mente ase me kwosesa school bia ye school ajo ye ba be church sa adima ma adisuafo no atias yes necessary it depending how a man for etwa ye within that year and the betche so obenya o first second third fourth and fifth placement choice. Yes but am kwa maso na mene Isaac Kenyuma Nyonkodi enkomisi. Okay. It's as a teaching say one of the schools ni be omuni boarding facilities. And I'm rent to be feared here boarding house the medicine for. If you are not kwakutum kwada no. Hey. So muntimi ntwia edanka. Then omunya the hostel nanka about time. Good morning. Good morning. Pogod ye. Nyankopon dometiapo. Ai kmientia se school be na ye kan ho asem e wo hefa asem na kasa ne sei. Yeah, Asari Bidiakon Senior High School, Ewo Akrokere, Ewo Adancing of Mensini Emu. Eno, ena ifiura ye freno Kofi Nyakon, ede atu ejase. Ne papa, ede japade ejano, eye edankrama akoma akonwache, aye fie. Awopa Asalibe Senior High School hase ya. The nyina eni se school no, no, si dormitories amfa anka ho uniform for kakra mo boy omunya ba bia mema etena nemu ema na de efie nienu mo haye de ema awomo awomo etim ba kokura de Amsterdam bench school no utwa ka kwano school opposite na ese no krampo membre bia be fi sabe fi ande ko so ni ekura no
efiura no ekokotu mu fa carpenter credit ekiri yesa kokko paso nyina na mpanifo ba mu a na we dem no ka na Kofi Nyakwen a we fiura ekọ school ho also we dika ko school ho ko ka kire headmaster say wo mo de nika nti wo mo ntua nika so wo mo ntua o jene dan and the headmaster e ka kire ne say onko DC ho na DC no na o se wo mo tue sika no and the Emma school no and se fiura no iko DC ho na kwaya DC no so ka exam kire no ka kire ne say nye wono DC no na wo so high dan edema obiba so mo na metrem sa so na ka kire no na che na gufu na kredo ebe to dan no so won pene ema nkora no dan no na de to so mi no so dan na ka no omo sai dan no nti wo gene dan na wasiesie eno na me bisa Kofi Nyako say sika san na wo je eye school yi na wo kire say wo de omo nyanka sika san enya enwie na mo school no empanifo na ka kire ni say on be man 6000 Ghana cedi Canada no 60 million na wo hwe nia ma say wo dan no ho eno asa 6000 no so mo de man na enso hwe oboka ono so niska obedi be so awode be ye edan no ho adwuma enu ti no kwato eye edan no me bo modern egura school ho ane adesiafo ni bi edin komo ankura ne kasa jitu mu say eye no kwe say pani no abeka kire wo mo say omo deka nti omo de no omo wo class eno bi beka kire omo say wo mo atuto eye edan no nti omo ba so ma be hwe ampa na wo mo atum wo mu nya no bi kwa no mo edan no eno ban mo pam wo mu nyina ba bontre ne mu edan na nkasa de so wo hwe videos ni ya wo hwe edan na nkasa bobra ma nwura dan na nkasa mu de ba ni mu no kwa kire say enkeja eno mo say nsuo ta edan enyi edan no ebi nkura ne hawo ba ko pa ne say ebebi atabi omu ja omanan omu abamra ena omu de CTD esiso ena omu de edua de enum esisi 6 esisi ho ena omu de rubber tuntum ya de kata oba krokito omu ye mo no omu de kata so ana se ente tapoli no ena omu de ajo no akete num ena nsabi onkura no ko ja omanan ebi bebi omu jare nso omu de nchense ya de bodan so bi ena age bebi ebi ama omu jare na obebi omu wotiti ya to dan no mu no leti find the hope ever pie ehoje which say ya na promo for manche ni bi etimi ba ho sabi so mo no be di mpa so gro it is all jani no problem kwani bi de ekro mu nyinya ye nya e de ekere mi a omo de adesre de ma ban say emne bi a na etwem na PTA fo tini chiecha kakra no omo boy e banka omo si dormitories ni bi e de ama ye girls no nenso omo ka so mu dai PTA le bi ni ho nkwa de abetuati e dan na kanwo amatesi no so mo sra ban say eno nkranko mo so mu ya no mo no me si betwe no de aka mu no me wi na se foforo no ma be si e de ama wo ma na tabo ni nyamre engure mu akopie mu school tanka me school penifo ni bi be nkomo wo mu titu mu say no quest on abeto dan mo so be jira kasa foni mu akasa de dife o mo penifo e ma o mo ekwan no mo ne mu o mu titu ne no no sa e how be e school team awofo ni bi e ba school e mo no mo nyina de ebe ye bi se kwada no mfa so a aso fa chusu ni bi na ho na papa no beto eye edan no mu a awofo no ene school pay ko patel over 3 hours na nkura no gwa bonte mu nya kai enura ko se dia edan no nkubra ho nye wo mu niama eno na o mu patel esiura ne mo esiura ne dia to dia se Isaac Isaac only time it do and the ba kwa kwa so na mo me ho modern okay but no mo so di command the see say MSU Isaac ba cho jina ye kakra for my Isaac yes sir jina ye kakra ba se na wa no etwese ba me yan chese say no school no eye aban school sir aban school okay eti eka free senior high school share no de a enkura ne ye de ko dining ba bi omutin yes aban school omo dining ho ba dia edan no matum no kura no eben mo dining ho okay ho kura so na headmaster no ankasa asie no eben headmaster no na mo sha edan ne kasa de me de mikada no wa esi school campus wo ba omo kire say wo share plans no mu a demarcation no enka ba dia say asie no ntia no nya school
plot. Okay. You can decide nipa de be coaching school no land and we see dan see mo na the fear nie no baako woni isabu nkuso na baako wodi fa ani nyina no share wanke school na dan so so school na asa and on be see dan no edisi so. Eti I menim wawuram for how long and a school no are rent sa e that way. I know the ate because school na ka say ni dormitory nti omo dey school no here boarding house no and omo rent sa 2 apartments na the man kwala no so omo nya den entinem make us about 6-7 years ago maami bi so kura by say omo de kasa e be pam nkwa no fa carpenter wo fin client on e ba akokere ho so ba be padan no so every ho and omo pa chewa na say metia say ya ho na e fe ne lati se sia kra okay be bi nyame fa ne crazy sa amre no e ne sie na se sie okay so associate school na kasa de woman ni girls dormitory boys na wo bi kakra e no kra set down so woman and na woman han sie nienu okay enti omo enti girls na woman rent baby dia mo so mfa dormitory yes school no started here no na our boys dormitory tie bi de na nka awofo no e be tia sa da ne ka e de ma wo ma it is a free education e ba e no e no mo agya tia as I said school aban and the chia DC and the MP and also Omutia here, Omunyantia, ye tun kwala free dynamo. Okay. But I can better see Bray, a man a bonny Isaac Kenomanyo, Edway, a free of what simple tempo and what day a bray. The restaurant and Quadano, what they need right now when they be a peace of mind. Yes. They be I am too about time for say uko PT na uko hunu ba. Ene ho na akoye akohia papa asa aseda de na sibie mu ene ye behwe na se kura de o meda menu aduane awani ena ma asem ma manu ba ya okofa ne ba na nsia se o papa de twem puno akwada wo suku mu anto aso suku a de wo here ye peace of mind you de besua no de sua de na wa twa because ene be di tiame so betumi akoteshiari obetumi ato suku so ana se bi owia beton kate ana so owia be ye adwuma foforo enti ye be sere wo mo. The right thing should be done. So mu feel say mu ntumi nya boarding facility na mo for the appropriate channel so na mo maga na ba ni GS asonte say ye honson enti ye ntumi nya boarding facility say wose mo ye nso a ye besere de wo so otu ho anamon DC na adwumako ahwe nwasua ho nsem so mu ntu ho anamon na sumdwe mra na kwara say bebu akra yeah yema omo a say girls ni dormitory na enmenim ye ntimi sibia ye concentrate to boys no more dormitory kakra ne so na nke nya ne boys school na ye nya ne boys school but for now ye ma boys no more dormitory no enka ho na girls ni be challenge ye mo enkofie say we mu e face outer omo sese no ye pe kwan e sort omo out omo wi omo die that's I think the next one batch na be ba no or making sure say aban entimi enmemu ye enti dormitory farmer guest na mamu nkoso enye ema so mama tena school bono because ebi na Isaac Enyomanyo eka no we about say na kromafo mema no so e fa wa ba betede ense ni e brama ba biada yes mema ba biada na akore bu ko ba ku mienu miense na ni aka afo ma hanu mu biem na akora na wo ko school akwakosia na akore ye Daily Graphic, government won't shortchange pensioner bondholders, finance minister. And I do a kotuja enra elmrashe bejefiemu. The find amri area na ajwa wako online ame. Jinapo calls for calm to resolve Ramsar site impasse amicably. 6 MPs condemn purported eschewment of rival chief for Boko. Approve pending fiscal measures as well as mid-year budget in August. Ofori Atta to Parliament. Amwabin urges politicians to stop interference in systems put in place to check corruption. I do have make corruption, Makase. As on mine, we should stop talking about it. It is only in Ghana that corruption has more than 2 names. Say a coditia adjua dia akwesisi be friend say a corruption. A code the mark or describing as favor. Let's stop talking about corruption. Okay. Let's stop talking about corruption. Special prosecutor be all corrupt.
special prosecutor be hu adwuma no ntini ya fa no adwa yem pese be gia tum no we are all corrupt one way but we have different definitions for corruption no? For the word corruption when it affects yen and everybody kobo bi favor yes and everybody kobo bu on pension mu Ghana Statistical Service e dey abetu just say aban adwuma for over 688,000 no emu 80% yeah a year around 513,000 and they just salaries below 3,000 Ghana cedis netie obeje 3,000 Ghana cedis bosome and na ye kasa inflation 53% ne catch us sika kasa ni pabetim die issue within the month no e 1,410 Ghana cedis Ethiopia oje 3,000 no the sika pe kuta ne 1,410 Ghana cedis se fanise nipa no every day one spending embro 100 Ghana cedis sika ya dia mana 3,000 Ghana cedis betimi holding for 2 weeks. So ask yourself 1 month. The rest of the 2 weeks, how are you able to survive? We are all corrupt. No, we are magicians. And the nyabotre are magicians. Abusia, ya da ya ho aba na ya fiade de nesa ho se pebeba na afi agokansie. Efisem na mpensem mu atwaso. Ya ba sisia. Baba kesi bi ba Adom TV so Adom TV so bedwantwuma die so dia wo kansi wo sempan sa kana no pensu ja medin di Enoch Kwasi Walanyo Wallace akudie catch back pe the only nomenclature the professors degree in sports the Al-Regina Wallace the nation's presenter and mesin kunya ko no kwanten ko den sama do sa kan nyumre so e wo Ghana gudiem so 8 message jaw cheno so mam sen komo no edoso 1xbet madama woman abom skadwete mena no pede komo no 18 samba you can 1xbet they bet with money that you can afford to lose bet 18 samba ma last year amafo timi edi ebronya no bruta this new year so no boys egu so edi bet but more than that sound who between san gym 1xbet utwa no before odin before utwa no kuma bi odin kuma sa no manum ka kire busuafo na fofo yere ma ofasefo na nanam ne ukunu mu ene ompranfo nyina se 1xbet and ama boys enyo mo financial freedom ti onso mfo hunyim ehwe moa ema niama 820 ye oni mu firi ngotwe mfa hunyim esan se bet diwa wani betun akokɔ wadwu betun sa hyehyew wa ha wani betun kra prunsu ntimisrew e auto bet na de adwene kakra etun sa to ho jefas mr dotita hwi infections do bomoden da sa sabetun aka bi kan infections dia gonorrhea syphilis candidiasis white fever na so de po na tetewa on sentime ka jefas do ebo aprapra wahra na omna bo ho ema utimi di nchine check herbal shops ne pharmaceutical shops na mu on sabetimi aka jefas no betun to bi dia yo ho na boa ema pomodon nsem so agena pintin weradim Sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel. You can't yaudi for a pampas weapon on acid de doy a boy ye pub more than that sound sabitia kebia shaman May market a bill and a face with Temasoniana. Obet me a friend paying for 020-821-9129. Now on a Sedimo gel and roll on phone paying for Yantrium Como Pedu Bito now fi also fire Hunemwa and more pomodon sem ensu engineer ye. We more any sponsors here attach up women and open so then come out and Sakama will can see so 18 jaw. Channel Sumami say Europa Champions League send an Asia course and match back with Sabasono, but Lona for any Manchester United 90 minutes of soccer fiesta na 8-2 and 18 PM El Sakin City. Europa League match back with Sato for whom Komoka Cardi Jawi. Afienko European League fixtures matches out on Subit and PM no into your core biometric verification screen so now for her son and Mabisia or matches Haudwa and also 18 SMP PM no Shannon Mama say Memeda on the 18th of February El China Aston Villa Beton Cedar Fair Arsenal no their Kingston Happens we Premier League but Bradford and Crystal Palace Bishes can Britain and Hoops Albion Elton Sunday affair Tottenham Hotspur no their Kingston Happens so into Omni Fulham and the Bishes can Chelsea ne Southampton the Bebos Everton and Leeds United, Tottenham Forest, Nottingham Europe, one more any Manchester City, and Ebisha, 1-3 wonders, any AFC Bournemouth, Beboso, Nafi, Newcastle United, any Liverpool, Fonso, Eddie Tata, so on Yamia Doma, Queseda matches on S. was uninterrupted, Manchester United, and Leicester City, and Ebisha, Canafi, Tottenham Hotspur, one more any West Ham United, and the boss way a English Premier League. Fixtures outdoor and also beating Santo Femno, and Yadi Aja na for Homes and Yama Asia, Spanish La Liga, Nimusua, Namia Duma, if you that matches on Ne, Garona, Beton said affair, Ameria, no Messia, Ochina, a real Sociedad, Nessa Tavigo Bishes, Real Betis, Elton said affair, real Valado did.
na omso de aboso Mallorca ene Villarreal bishia saka Osasuna ene Real Madrid ana ebishia enso ehonum na fe kwese da Elche ne Espanyol bishia na fe Real Vallecano womne Sevilla bishia saka Atletico Madrid ene Atletico Bilbao bishia saka na fe Barcelona womo Elton Sadia fe Cadiz no de aboso na fe Dweda akensie ba kwa be outstanding no Getafe ene Valencia ana bishia saka ewo Mackenzie no so ebitian Santo Janu Serie A akensie no so ene Sassuolo beton Sadia fe Napoli Friday match ebitian Santo Janu pon adwuma ewo eye Italy hyeso na Saudi wani chirima kohwem na fe ochena memeda Sampdoria ene eye Bologna ene bishia saka na fe Monza ene AC Milan bishia saka Inter Milan Udinese ana edebebo so na fe Kwese Atlanta eton Sadia Felix na mo de aboso Fiorentina ne Empoli bishia na fe so eye Salernitana wom ene Lazio edebebo so Spezia ton Sadia fe Juventus na fe Roma ene Hellas Verona ene edebebo so na fe so Astana game ba kwa betuja no eye Edwada Torino ene Cremonese ana ede akense ne ebetia boso ewo Serie A nim enko Bundesliga ewo Germany so a ene team a omodini FC Augsburg bombeton Sadia fe 1899 Hoffenheim sa team we Isaac Vosesi akande amomopen oba memeda akense ne ma on the 18th of February Borussia Mönchengladbach for beton Sadia fe Bayern München nam de akense na team aboso na fe VfB Stuttgart ene FC Köln ne be hyesi akan na fe VL Bochum momoton Sadia fe FC Freiburg nam de aboso VfL Wolfsburg beton Sadia fe RB Leipzig na omashia Eintracht Frankfurt eton Sadia fe Werder Bremen na ede aboso Kweseda FC Union Berlin ene Schalke 04 ne be hyesi akan na fe Borussia Dortmund eton Sadia fe Hertha Berlin Bayern 04 Leverkusen ene Mainz 05 na de akensi no ebetini aboso ewo Germany Bundesliga league nim ombo mechanical football yenkom na afie hwesa na nema ACT of French League hona abekọ no otumi zampa de French abon PC kwa votoro kwa lesi tubro kwa nti yekom na akensi no oze ene Lyon Michael Essien former club no omo de betin tam so na afie so meme danso Nice nka ohudi na abeka say nice but Nice wom any Reims be hyesi kan Strasbourg beton Sadia fe Angers na omo ede aboso ehonum na afi Kweseda Paris Saint-Germain PSG beton Sadia fe Lille Metropole na omo hyesi kan na afi Brest ene Monaco de bepem so Lorient beton Sadia fe Ajaccio na afi Rennes eton Sadia fe Clermont na omso ede aboso Troyes beton Sadia fe Montpellier omso ede EBCC ani ehonum La Filene eton Sadia fe Nantes na omso de aboso na afi Toulouse ene Marseille former André Ramidede Morgan Ayew club na omso ede atentam so ewo omudwumedia omubedi of French League 1 and as a French League 1 no eno so emu eno no nti we fixtures anyame atoma eno so ebetinya san to fam dwumedia eno so ebetinya san pm honimti enfio na afi entintom Ghana nkomum kakra de enko akudubom boxing komo ahodo eno so etinya san pm dia there's a Ghana Boxing Authority officially omo launch second edition of the Ghana Professional Boxing League na boxing yebo league this is na yebo football league no sa pepe we second one omo edeba so honorable Yusuf Mustafa Minister for Youth and Sports ekopie mu sa event yase na osre corporate Ghana enyumaku ahodo no se won fa sika dwetri emeshim. I just want to make a special appeal to corporate Ghana, and this is my personal appeal to corporate Ghana to support Ghana Boxing Authority in their effort in making sure that they position Ghana as the boxing destination in Africa. We all know Ghana is the gateway to Africa. The leadership, the current leadership of GBA have done so much. Corporate Ghana, just as government is supporting, we want to appeal to corporate Ghana to support, because government alone, globally, there is no single government that single-handedly supports sports. And anytime corporate Ghana support sports, we see results. So we want to appeal to corporate Ghana to support the various gyms that we have across the country participating in season 2. And on behalf of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the #1 supporter of Ghana boxing, I would like to officially declare the Ghana Professional Boxing League season 2, promoted by IMAX Media Promotion and supported by Ghana Boxing Authority. Honorable Yusuf Mustafa, or Minister for Youth and Sports, now telling cancer boxing kutuku or the Hoytian Jimenra Omolanche almost second edition of the Ghana Professional Boxing League. The number one back to back out in some weekend idea. Smith Trust Emporium ho
obe de usia nkofo ase benya do de twede bom pc a utumi sampa twede no emu edin fubukum an eba yemfa ni kire the senior national women's soccer team Black Queens of Ghana so aka chede a ema no so ani abrepa Africa football ma no ede no so is on the ascendancy kwa na ekosuru ntie se Ghana so itime keka ne ho and ntim penfo ahye 2 friendly games ede ama the Black Queens of Ghana so omutimi kobo nanu ada omkopie mu el Ghana Man Soccer Center of Excellence utimi sampa place yi ebifia bochi omotia samba omuna so active professional near trial near testium se bia sa kensi ombitia samboa ema ne ama etia kwedi amom enra omde ma husisi ne tia sa kugu ya enche bia omde mo ni echire Benin and afi Togo sa double header friendly si ebetimi asa todwa eho no na nkonkomo so enie dia husisi a omde pem so enefu abaye nan no ne nyina abawie a omubu omakatem edi omoni akire obi mai so mekire Benin and afi Togo na yankofa kensi emienu omde aposo maba omusi aka ma no ne ya etun safra omunyina aba campo a sabre de omdodo no akoye dionunum anti February ne de toso wadunkron omone Benin ene di nka dia boso na omuwie a omasante omoni de akire Togo a February ne de toso wadununum no omoni Togo maya no so de abomu a ano bebo Black Queens maya yi na team fufura coach fufura ya pa wono no ohuma ba obetumi ni omaye team yi enti nese nkoma eno so PMD fi the senior national women's soccer team Black Queens of Ghana catching na Sergio Manuchu the revolving and oscillating reporter wode eno so etime senja but quickly ye de ni kiremu ebiondia Emmanuel Ajimanbedu a former Black Stars player no si aka bruchi na senten be PM Ghana also be boa makra Great Olympics so etime krabehwe nanu adama kensi a Great Olympics ene Dreams Football Club editing time so e theater of dreams no Abranti ni man of the match then so nra anaju de sum e odwumedi edi na Semper FM so FM sports night so no ana Emmanuel Ajimanbedu odi broke news yetimia samba se akopiem se kwa na so abia kanchine go hwe anim so betia kopra prachiri but back to Accra anya dia obekọ back to Great Olympics Emmanuel Ajimanbedu echechem nenti a oni Great Olympics atonkwanta apai which I have heard say management they have taken against me which I'm not happy about it. But yeah, my no, and yes, and I made them massage near my be because I'm conformed whom you want to member. Only because I didn't make a camp, I didn't member, and yes, and I make a camp. So can you feel why? Then change the bit my focus near Bompire Mom, so be a second round on bet me. The issue is, I think it was a problem between management and the technical team towards me. Now, the management, some of the management, the management, they don't want my service. The coach want my service. So it cost the coach his work. And said, look for a new coach in Suba. Now, also hear me. Not the same management is over here now. Then it will cost the same coach, you know. Then you a bit more cost the coach's degree. And if anybody back on you feel say you don't need him, no, or then the coach can get no the age I concentrate to say that make me a very responsible position agent will league and that is the reason here there's some management members almost decision will take about you what you know and I'm going to take his decision so and I'm media chance because you cover match now coach in the training grounds are you training the whole week and you feel fair me you no me money more you can't just remember money more. Now coach needs stand on his toes. Now you think that it's very disrespectful to you because of that. You use some Nearmark 102 BSC. Now they can't wear their palm now. It doesn't sound well for me. And Ajimanbedu and Atene Castle and Como Aja Sefi Sabri Codie on a Great Olympics atom quanta pound to 2000 see a car for mobile. Chanusmam sa Great Olympics Menoka say no more coach who kitted him a yaw precon, yaw rash and a man bonus a manefeno, or no so Oma Pamno. Na intufu ni wapija fune ho ntoma kofa Besmark Obimensa former Karela Football Club omo coach ababi PM se ono ana emehwe team no so akopem se omo ebetime wie season ti weni nkoma eno so ne namu but Olympics for nkoma no antum olubo ekomodo ana general manager edema Accra Great Olympics obaya na obi anim so reactions never but ono so ne nkomo eni because you as journalists you should know how a true professional should talk what send him message say when you ni krom ni antibi ni wish you know say we are nombra now what send me another message say on mobium fine true professional yes sir
Oh no, you people, you worry us too much. Oluboy Commodore, General Manager Edema Target Olympics when Tian Country in your Kanye and also Etimi Abipim no. Now, young Ghana Premier League no, ya both first round we rest second round him. A star still on top. Here best 7 points and Sana Metian for league and so Betia league na. 7 points gap difference. Badwam Metian Ag league but so Metian yes na back and forth there the struggle and Sana Abia Metian league na Metian Ag. Pakwesi Femi Nikita team na what they prepare no cause any focus. Na so Metian Ag league but offer each match at a time. Na ukom Emerson and Nema ACT week 18 of the Premier League no matches no 18 samba so dia na nyamia doma and if you there Mediama Sporting Club Watakwa and Aboso Park no omoton said Fred Legon Cities no ma share kan na fe me da matches ne so so Strateman ene Kumase Asante ko Songo du wode dada omo hwe nim nyamia doma omde sa kinsi be pem so na fa Accra Lions en Kranjata omne Kutokuru as be share kan Kutokuru as omo na rent ya feed your hwese ne Mexico so ejego mu chem na omo so a sin box iron oba mu so hwese ne Mexico so amemeda Samates ene RTB share kan Tamale City ene Karela United we boss na fe Dreams Football Club ene Gold Stars ensu Asia Accra House of Folk ene Aduana Stars we match ba kwa crucial dicey Titanic crunchy nyame adoma yeresa na mabisia kona fi Bechem United Ghana's Dangote Agama team no womane Accra Great Olympics ayimano abojima bedu ene ya preko umuni mu bio no ana dia akense ne betia boss na fe Kumase Kemfaisa ene Chelsea ana dia akense ne betia boss week 18 of the Ghana Premier League ana mede hon komo kakran so etfese ja no medu besia na Machel P madawase se odo afide neto Adom TV so besrewa aka kire busuafo se Adom TV nkomo no edo so pa Sister Sandy be a guy coming up in terms of entertainment here untime ne Sister Sandy entime mmon komo entertainment here nkomo de ba emu there so be baby intime sel omode anda so so betia be kan bi 1xbet omne techri na feje fast mixture sedimo gel and roll on omina etime boa emaniama etime koyi ede massage mede nyame adom na message nkomo no bi enso a na weekend yi ushia me ametime dia ma no ye face to face presentation a metime eye dia ma Sister Rita Yeboa we nurse Ekofodua community hospital fantastic morning etime kuma say odo afide na to a onso ne obusua mo hwese na nyama esi ekoso intime sew bibia obia na chane so Sister Sandy be a guy and but within the Prof Ike wala sagudi catch the act of being a good guest is to know to say goodbye. For me mama watching and then me and I may ahosefe Sister Sandy there the national be bottom it's a more hwehwe na mu behu no baby ane se makonkomu ni na me wa ha eyen stroma me ma nya botre Sandy obesa obi aya no nya botre o na no chwe be ka say free 3 ho ko de ho ye wo de media no pay de oba ye office ho de wa no de den inside akoko de obesa obi anu ato obi ama unsuo na ti se menua koko fabom boda na jutu Sister Sandy be a guy na and no Benjamin Ahosepedi Fair Kokomlemle fan of our streets na Ebrem as usual Benjamin Ahosepedi Jumedie so eni enshoma ejebe nya ba bedru that's ramete na my sister aba say dia so quite my channel no channel executive bobo bre okay me a channel executive ma Adom TV channel tinyesa presenter nko a oho nti wo ye adwuma ma channel nti no na wabesa me da na ese channel na asoma no anope na he Sunday say wa wonim Nsoma Plus Nsoma de menu nyina de ye ma no yes right nti kwesia de da ye nimu Nsoma ye the finals Nsoma Plus okay grand finale woo yes na chese wa mbo wa ha ho because we say mofra no the way transformation no me obi a wa shocking me pampo ye truth because also omo nyina ye past yes contestant yes and na say no yasa ko form mo aba and na Nsoma Plus concert Adom TV de ode na chese we dey asem e kan plus na ya na nkofo bi say na de na mu yi Nsoma na sesa na na plus so meaning we are Nsoma extra thank you the vibes is extra because we more ma bengina no from season 1 to 4 no omo nyina yi mu a obi aba inti no plus na chese mo fa no omo extra inti no asese akanson omo na ko finals yes yeah we renel last week no na apparently omo di nipa 4
Na Daniel ne gamado. Yes. Na Kusiani and the CM pene. Yeah, the woman to fresh amafike. Na omo chema any channel say any inform na nko. Nti akoba nsa 7 ni nyina yede. Airport finals. Inti ya Renel Abuaje, ya Wachuto Fori, Gamado Somo Isaac, Daniel Enchi, Victor Chum Ampofu, Precious Embil, and Akolanya Migris Adom Sa for the 80. I said, I'm young Kalao. Mina me catcher. The same Kolano. Also, catch a band pay no can say. Already we're in Kolano to live band. Too much. Too much because he young can create Ghana, young penny for the P9. To me, no. It's me a live band. You have Kolano say. Omoye live but you say omoye nkwala. Omoye so yeah. So chanku ye be see your court. Me name into Sunday ye kwesi ade ya 7 p.m. By also go 5. O pese o be ka ye ho make studio audience 7 here. Omo ni akra on pese o mo hwe live on Adom TV there 7. But o pese o be ka ye ho dia mpacho by 5:30 there. Na watina. I hoya ma okwa ekira won hwe den hu feeling ye mpacho na wa bantam there. E Fantasy Dome trade fair. Fantasy Dome. Yes. Ya biem obi abekọ ho. So school for me say mo high bus. Mo bus here 3 o school mo ho no. Please, I would love to see you. Minute to my photo booth. Photo booth na ye kind. Oh wow, yeah, they be ko. Yeah, they ko. Eti mpacho mo manya so mankwa na obe enjoy. Obe who favorite presenters and who be cham foni. You be TikTok. You be TikTok. Oh, and mpacho mo. Eti mpacho mo mantem. Ye biem obi abekọ. Sorry for mo better mo franichi. E obi kwa sorry wa ha bas maba. Yes. Mo mane nyefe. Na nkwala ne nya moral. Yes. Na your short code near *713 *280 hash. Okay. Yes. *713 *208 Now if we vote my favorite contestant. But the day we me nyan kan show say you free. Yenjiska. Na Camido. What I say? Pacho Camido. Hey, sugar cane sweet bag letter. Hey, me say be TikTok. Gamado say Camido say my name more friend be TikTok. It's like a bad day. Mama say TikTok queens. Long as so your product be ba. And the top choco jina hobby. Cauliflower tissue. Oh yes, I say enu ye be mo drink. Yeah, must have a chocolate. It's in Pacho aside the TikTok, aside the craze, aside the fun no. Sponsors no so be che near Cowbell say last year say omo be chiche drink. Omo ye milk drink. It is say no milk now no top chocolate so. Calipo so wo ho. Che say your product na biscuit Magvitis. Yes. Enti ekuo say na make am sorry for mo meta even me market women. When market women, market queen for mo bra. Ani ekuo ye models wo honom. Yes. Ye actors. You know where your space are oba obenya so facility. Bra free interviews for each group are or mobile. And a free TikTok from Timakun Minister Sandy be God. Mr. Mo, question that way, dear. Don't be left out, Mr. Mo. And Shroma Plus was here day. Yes, sure. Adom TV day. Yeah, was so ye. Well, daddy. So the pay with time so. Medasi P, my boss. Say or best try. Me final words to or more share. In fact, one fantasy dome on Sabuche for mutimi join you on YouTube. Yeah. And I think so no ebi awe tire wuntimi be join them patch Facebook Live Adom TV Facebook Live no ya wo honom and Shoma Plus obi antem who is your favorite contestant and who is winning in Shoma Plus see me das ya na kwe kokonte ran ko kacha nsem e besisi a why o nya TV so be so ni kokonte yo TV so ya waso I know yeah, come see you come bye bye that way. Thanks for coming. Bye. And Shoma will say yes, Shereen. And we na anope na minua be make say more friend and your more moto no. It's out of the world. Na anope me nya ho akese mia na minua mema. Mo mesra me o mo mfre me ni hu o mo. And say no mo de o ma ho fe. Abe studio here. You better wish you Abrabo header for manka. Abrabo header for manka kai what to be. Abrabo header for manka hakunti we to be. What you say? No, right. Debia no yanko for say it's easy. You can say it's easier said than done. Yeah. Because anyom no can say is very relatable. Akwa abashonko. That's it. So, we don't use it. I am pro show so. Okay, say ya no ma because mom frame me. Me what me found me. See me nia no ho na say. Won pa we brada na me bisa bi na pese me to bi ma
It's almost $5,000. We showing na maybe can say level no so. See me animal. Akwa abashonko. Why if dodo? Scanner ba. Momo number na no anti upon 2023. Something was happening. And in fact it is happening. Pacho Nshoma. Nkwala na mo so mo toto. Nyom ni bia ne ade. Yeah, I think that the last time Krampono Ebra Penny and the Dusty frame. Kajaji na one of the guys Mrefini did not so good mood. Yes. Until frame na menene kasa, I mean the boy was really on nail. I say at the point meeting me feel say as a mo audio na Debbie. Or 2 years. I mean no mo ya dear pa into mo ya dear. Gamadon your friend no. Yes. Oba no pe na we can say Me dey me home some am kwala o. Yeah na mo. Because the things they are doing, like sometimes you show me say but the way they sing it, they are good. Yeah. They are good. And Gamado sang Good Mood on a live band. Akable and the Whitechapel band. But your mami nchemo real quick na. Here is Gamado performing Good Mood. Not tomorrow in tea. Monday day yo, you money no deal. No. And that is Gamado. It's a me pacho finals near Kwesi Adawi. 7 p.m. Fantasy Dome. Meton Safram. Mo de money aya nya live. Mo makra me frem Zoom. Live. It's kwala no. Aya na mama mo nshira kakra. Yeah, of course. Yes. If you say me pe confidence now or the tone you know. Sometimes it's not about what he is singing, but GD now I'm doing this right. Yes. Yeah. I don't any more question, so they should keep it up. It's Andrew Maho impact celebrities, musicians, more fun so. They copy your style, everything. It's now you see the impact more fun. Yeah, exactly. Now sometimes say if you're negative or more picking up, they feel say once you are doing in society, it's embracing it, normal. Into a positive in so or more funness. I prefer say, I mean, looking at Nkranum, so I am a shepherd because anything about music, I want to just sit back, relax, and I mean, have people perform to me. That didn't and I feel like say, I mean, looking at the songs they've been doing, time to time, no show no, their conduct and everything they are very superb. What you are saying, I feel like say, I mean, if they are even learning from them for now, they are taking some positivity into the game normally. I'm very happy. Every day, make sure I say, I would want to one day sit back and feel like people will just listen to your songs and they'll be just talking about it. They've been crying so many years to come. They will listen to the song, they will still motivate them and all that. And it is happening. Exactly. When you're going to be a TikTok, and I'm saying something must happen. Yes. First time airplay, I know pay no money or money air to YouTube and make visuals. It's I'm very privileged. Say me know. Wow, share me. Something must happen from Keche. First time Debbie, can't you. Tipacho, mommy and share my church home come because I'm the Debbie and hits the meat too. William say yet na say ya na braso say ye din komo ye beda ho se team no ase say wo the entertainment solid one amaye na fisem no me kai wo say DBS Industries Limited ene kura me mu abrane ye wo dan na wasi ya pese wo boss wa omonko na de na de papa biti say Alozin Trusses e be good dan so ma wo wi a wo de chance papa bi obetima ma ho 20 years warranty biti say Colorlink Plus e kuri dan so ma nso to awia bo apetampe ensura wia ene ensuro nsu nti ene DBS fo ni nkomo na nchanse papa ne na de papa no fo be gudan so emma na sa adwuma yi ene kura mu afisem me de so mu anope ne ba be di nkomo nim se etan se ya na ya pom de ho nkomo nti ene mama BC aba ye no eba abetwetwe enkomo mama BC amen machi na amen eden so ya da foforo yes na de ne Calmed for de mayen Calmed de ne ma papa nko a meda wase na mada atiefo ne ahwefo so ase anope se o ka Calmed ye company a ye kra enro papa se o ka enro papa efi India man mu e de ba Ghana man mu ha enti
say yen cherry ho a eno ne na esisi hwei. Yes, you live gripe water. And I win here the pine. No, yeah, pine leaf. Cocoa edru. Okay. Yeah, pine leaf. A cocoa edru. Yeah, one a capsule. Gripe water no. Mpacho meba ho. Gripe water na ye de enkwada atre bi omusu bebre na se na kutu ahye. Ti woman bi etew na ape be. Yes, me ntimi nwura pharmacy se me pe gripe water bi akeke. Okwa wo so ka se are you labs gripe water. Are you labs gripe water oba tan ya wa wo foforo bia ne hia bi mpacho na pine leaf ne so ni koko die no mpacho say ye woni ayenom dabi okay we dey emene wo ho ya mene na enu ye cream otefa koko ne so tew na wape baby afa na se minim se nka ne nka arefa so no na we se onom bi na ade ya na bi wo yeyem mpacho nka bi ni yeyem ana se ebi nkosiesie baby a nka ko hono empire emoja ntru okay na say wo cream no ne capsules ne nam wo so to ni mienu bom wo di cream ne fefa so eno no ye nea ahye apai wa bonten dia no dia fa so na say wo mu a eno na obenom high leaf capsules capsules no okay na mollis oil no so de oil ya e de sra nkwala ya bia we your special one if India. Okay. Calmed Pharmaceutical Limited and akofa papa mami. Say you say the sran kwada. Yeah, the sran kwada. Utibi the friend nku ana tibi the massage no. Massage no, eno ne atro wo so no ge say baby massage oil. Nkura se du so mo tenas no person mo hwe hododo. Ye mami. Na se wo person wo wi ana ne sisi ne chika se nyina ye de yanti oil no e de massage wo mo ni. Enu ani enkope bibi emma obi na da emma obi mfa so kwa na no wa chenchene mami. Enu ani pharmacy also pe mollis oil baby massage oil akwala na wiawia no nanti na tim na wabọ wo de massage na no we press set so any abatan mo de ade asie yache ana mo ache sa afi da mo be kan ache yi na obaako so na dashry ye friend BC56 cream eno ne ye be ka ho asem anopai okuni ni na nkasa 56 cream papa fa camera no to so ma me no ani BC56 fefe enu na ye kro de na ye ka ho asem se wo hu da sei neti e ma obi mfa bibi ndada fefe puti ti enhwe BC56 no ye use the same maame anopei se me nchare ho a BC56 eye ekura duro ekura atu a wodi wani kro twamansa ehu se ekro nie that is obroni beka say opened wound okay nti say woti a obepapa kro na ni fefefe ye wo bibia ye friend ghost nya ghost bia keke stra ghost na woti bi ato so na wodi ato nan no so na wachechire eno ano no baby ekro na tu bia pepe ni bibia ekro na tu bia ghost ya wo kan bia na wati ato so wati BC56 na to ghost no so na dia ato so kro na ni enya won sa keke ena wo de eye den ade ti edru wo be cover won saka kra mo wa nti sa na wati na wo de atoso no be papa kro na ni ese kro na ni yefe na BC no enye tese kwan chen asemo na chese me ti da se yese kura tumi mpo bia metai ko hospital ko mia na kakra me ko a metumi ekuta we bi na me ya ma omo se hospital ho kra omunim edro no ye enhye sumi ase aba ama ayaresabia akese abroni beka say referral points ni nyina enim say BC ewo ho aye yusu nti wo kwa afa bi ko omo mpam omo empo omo di bi beto so ama BC ye slow healing wounds edro ana diabetic ulcers obi owo diabetes kura tu na emuda sa mame say ye ka say BC ya wanwade pa wo man mu kona kope BC56 obi akura tu mfre bebre ekuro no enwu BC betimi aye haban ye da wona say ya bi bro eye anhaban ro okay any side effect bia Calmed Pharmaceutical Limited and akofa India e de abaye man mu ha enye o man mu ni aye ena mpenifo agye atum omo de afa mfidie ma hu se eye duro papa ti kona akopa BC56 ena no obi frɛ mi fie chichichichi mi wi fi kro ni o se ni kro no edi 30 years edi 30 years papa me sori afrɛ me
chese ye beti ni tew na chese ebo no mranti bremu wodi no nyina ye enko na duro ekuro so ye stubborn sa no na wo hia BC na wo hia BC ano wa bre ni mu ase BC 56 ho asem ni ye kana no pay nti wo bia wo kuro ekuro etwa ana se bibia hyew bibia etwa a wa pe ho asem aka enkwesi aga no kona ko number of years yes eno na me ka cho say me pese nipa no ohun say bibi wo wiase on frame BC 56 beti ni tew ade na omode to so a enko pe BC 56 we are me kan referral points nyina eyusu bi nti kona ko pe BC 56 enti say ni aka ni bia umia mframa nko a sei na aduro ni tie sei na tie aduro no na ahye ne ma saa beka ha eye 50 gram 50 gram mame enye aduro a umia mframa nko ate sese ne a for the umia na tomu na say e fa pe ne wo we ashema say the esi so no so amabo ne ma na se nipa nto obeyusu crack obeyusu ache eye very economical e service car ni enhwe ye obabi potie wo se wo kope bi to ana mato apeti me bo ye wo baby bebre se wo ashaman ya wo ashaman ya mesro bebre ko manya krobo rural bank no ni opposite uko honoma obenya aduro yi bi se uko Madina anasa wuti Madina potemu honoma opposite Malcolm ehoso ko a ubenya bi ena tudu Accra ha ya ye nuanom nkramofo asori dan no ho uko honoma a ewo pharmacy wo honoma a ubenya BC wo honoma ena se wosate adabraka around adabraka potemu ho na meken uko hoso a opposite Malcolm ho a ehoso ubenya bi ena Adepa house Okanshi Elohim adabraka Okanshi okọ honoma Adepa house ko honoma na ubenya bi ena Okanshi ho anso yesa wo ba bi afra ho na plaza okọ honoma BC ubenya bi wo honoma se wo peduduo nso atu a mpacho bebre entwentwen so ye wo numbers wo honoma obefre numbers ni ye 055 266 7712 ena ba konso ne 059 387 0883 okay enti wo bia ope BC no bia ye amabobosu ko honom ubenya bi okay ena se ekuro no so adokro na wachia wonya ho asem ka emfi honom a frame mama BC me number ye 054 69 87 444 phone ye miensa sisu bi mama 054 69 87 444 okay Kelmid Pharmaceutical ewo Kanshi drug lane eno ni drug store anasa pharmacy shop a wokwa yeje ofeso ko honom na ubenya bi eno no na si hwanmi emma koko enku okay samre no etwam emma ekuro enku samre no etwam emma wo ban wiawia na adekira na waye botin makola ne nya active na ne ho nya fe na obi hu na wagini bi mate medase mama BC na se mama BC every Kelmed Pharmaceuticals Limited ena watche ni papa wo mo dia bedwa so number no so aba ma egu screen so obetumi afa na afa woni wo mo edi nkomo ye dan ye ho abatew ye ba nkomo twetwe dia ka chire ne do so enti nko ba bia me basia so a edi apomode ho enkomo ewo afisem so ewo Adom TV na Alhaji Vision Herbal Clinic in for atnase enti me wo Alhaji Idris Muhammad oni Dr. Penyiyo wo ho na afa manager Thomas Kobla Ajay wo mo atnase ye no wo mo edi nkomo benifo me ma mo ache na mpombo ko de chedampo nyankopon Adom pacha na so e nyankopon gusu sra yem pa ene mi frase free eye manager ho manager ada bia ko de nyankopon gusu sra me pa na ye kasa Alhaji Vision Herbal Clinic de na ye bomu din a wo se bani padwunim okay so ye kasa Alhaji Vision Herbal Clinic na uboye din a ye nipa wani okay no ho adwuma na ye ne tetru pa wo yaso ye na ye mfa eduro bi atse ye mamu ha bibiduro na ye de ye mfa ngu wani ni so na mumu benom na ebo ana se te bibibia wani ni so bia no na eyi efri so na onso ho ato
Okay. Yen first kind so enka. But yade bi e wa ni so mu wadru a. Ubenom. Nipa ne benom na eyi na free ho. So e bibidru. Bibidru ya. Yes, ya am. Apart from ani no de ebiem na moye ho na no nko. Eno ye nyema bibre. Bibiti se BP. Bo wasi BP na ha no. Okay. Eno so ba ya hwe ya sa wo check na wosora no so ya bibidru na ye de be ma wo. A ubenoma e be ba fem. So the normal level a upeno. I so bia enya na sa pepepe. Ena diabetes. No so bi tie ya no bi hwen samre na ebi ha na no so ba ya hwe ya no so bibidru ni bia de be ma wa no so onuma e be ko. Be ba fem papa se ne upeno. Infertility say oba na say awo mo ye den amano. So oba na say bema. Ho no ba na say mumienu nyina mo ba bo ma eye. Na say man hwemu ahu say fort na ye oba na bema na nyina mo so nyina so na say amount stroke nso ye ho adwuma na we spin just hunam ba bibia ye ye bia no ba ya so ya ye be mo edra be no manager ma menko eye Dr. Alhaji Idris Muhammad Hodmomra do ko bi frame na no wo se ni kotodwe ondo se bia kase na wa ye ntia wa se ne nan no ntumi hodi body no emu ye ne ya ye ne ho ye odimi kran drive nipa sa no ba ho a be ma na duro ma ne ho ato no se badi ka kire mu se twedi ampo Nyankopon bo wiase a obo haban no efi nipa dua na kwan efi utrase besi wo na ase ye wo ho haban wo ho ene maka kire se bibiduro no so eye amamre na amane ye ne minya adaje trame na nanom na se mo tete me amamre ne amane kwan so ndi se honamani ene sunsun mo adwuma de se wo how bi da wo so wako ache ya na mepede doctor se kuku dam nim de fu ahwe mo antimi nko obi se alaji me call India me call China me call ehemfa ekohwe me ho yare antimi anko edi enti na antimi nko na ano die na sabedi ano ye na sabedi alaji vision ensem yare ne bebre wo hwa ya na ebi ho kra sebe enye honamani yare enti eno no uninam hospitals akese a wo hwe ne bede na akọ so oba alaji vision eba clinic no me hwe ho adwuma na ma ye ho haban so ye den ewo ho na me dia ma na ho to diabetes asema ye kan obi se alaji ma no diabetes no 10 to 20 years entumi nko edi enti na entumi nko ye wo no bi e ho asa wono ma esoso ano but entumi ntu yare na se me o diabetes no haban enubra enusini enu ye makomako 5 na twedi ampo Nyankopon adawro ma odam na so no mo hira so ma me nti diabetes no dia ja eye problem dia ja severe body pains bi a wo ko entumi nko obi e ho a oda no obesore a ani nano ne nsano entititi ne sisi itwe no otimi sore se de nkotodwa asema wo kan yi eno alaji vision ka kire mu se obo modina be wura alaji vision eba clinica bacho hwadre kutami we say na obenom me no bi amade be ka ho a obenom nti wo sisi ne nkotodwa na wako so mani yes entumi enko no na waka wakoma e dia to yim e pacho obi anano pai obi tie me ode ne bana ko school akwala na dwume e chena dia wo hu bi apanyi ko yes ode ade kra to ba bia na refi no alaji vision ka chem se obo modina be wura kokomemre Adom TV dan kese ya chia alaji vision ti sadru be ma ode be fra pie honi na watafre inshallah kra na dwume bi obi so wakoma yare wananti hospitals a che doctor se kuku dam nimdie fu ahwe no e wona koma ho entumi nko adika ka che se abibidro na eden amamre na amane e na haban no so ye de e wo ho na de ebede ne wo hu haban se wo wurawuram na nanom di nkuta ho asa na de haban na de aba ayem paibo aguso asa na tumi ya adwuma sadro we sin so wo be fra pie honi na watafre wakoma na eye wo ya entumi nko no inshallah eno so beko oba bi tie mi na no pai awo ho ayedin ama no oware ye 10 to 20 years ni awoni to me ma nti say ebi kura esre no na onka na koma ento ne yim obi sisi one be ma hia na ensuo no asan ba be ma bi so hu nsuo ayemre to ne oba ne hia wontimi nyim oba no alaji vision se ka wakoma fatu yim aka cho se eyen haban enubra ensini inshallah so odi ane se obefa number no na wabo modi aba kokomemre Adom TV dan kese nachi so wonya ba alaji vision ba kan dia wo how to ide ehwa oba bi tie mi na no pai woni atenka be ma so mu anu anse anu ho dro ne se wote wo woni atenka be ma so mu anse ka dada bi esi ateche mu a wo na se nye se be ma so mu ananti wo so anya atenka na be ma ho kan se atenka ye beto be ma ho kan wanti o so ade de oni bi kra okay so sa dro we say we ye haban makomako haban mi o number 7 de ye we ye makomako 7 okay ya bompa ya guso wo de be fra pie ho ne wo beta fra atenka ne be ka do de so sa na mo de chiche benya de okay sanity e pa che we so ba bi tie mi na no pe o menstrual problem the message ne obi ho entumi ma and ma how yes obi so 2-3 days tum na twa e dane hama no na ebrem fibroid no
Fibroid say Arabia makacho se menye fibroid operation, menye cocoa operation, and menye hernia operation. Omo my side your money in aside the asamba. E di enti na me se menye fibroid operation. Fibroid akwese dua ye twa so dua no twa so ne hini ne twi nhie mo dua no fefe be dua foforo. Enti obi a why fibroid operation wo tie mi na no pa bia esa fefe ba be wiase ne yi wa wo de na onya akwala. Kawa kuma fatu yim. Menses na entumi mayi no makacho se betima ja severe headache bi wo ko entumi nko. Wo hobo so wona si peja no wo first start ye kese na ja wo sisi yare. Obi ho na video mutimi hihye no. Wan hwe yi a obeka so bi na ato aduro. Large vision catch me say ma no mo hwedre ekutami. Entna ho e ma ne mesiwa wo ho kwan. Entna ho e ma ne me how me ja severe headache bi a obenu painkiller. Afina enya adwuma biom na wo hwe yi a wo time nso na ade ko wom. Nti ebe obi hwehwe wo a he no obi hu na numbers no. Numbers ni 0242 812-426. Wo number na nipa no frɛ wa na abefa. Wo no abefrɛ na akwesi asuko no mabi so na afi petepete ho kyerɛ. Menu aba no kra ebinom frɛ mo se alaji mo be kasa se beba na wo ankasa woni ho. Alaji bi so bi ankasa metena se. Sa. Maka cho se aduro no amamre ne amane. Eti manager wo ho kra nya haban bia na man de ne nsaka because se me na me de me nsaka na me de me nsanka wan sana ayaresa na ide. Ayejuma. Nti number no. Yes, number ni 0242 812-426. 0242-812-426 and 0502-187-178. But obi tie bi na no pai koko na adokro no maka che se koko yare boni eni hu hawa ye kan de ntia me se mitimi se ne yare e fa ye koko na obrodi so ni koko adro ya bibidro the fine obenya bibidro ye amamre ni amane agu se betima sa koko aja wo eye problem koko asave ko private moja wo koko akun bema koko asiwa wo ho kwan koko aja wo constipation a wodidi nom na watchini a want be private and no wo we say we mu e de e hihyew wo ho we say won sane no na no betima ye otititi a doctor say kuku da manimdie for be show ento me nkona ye kuku na ha maka to say broni ye dai oni kuku adro ya bipidro na large vision e back and obenya kuku nro nhaban enubran nsine ne makoma ko 7 ana makabum enoni ti kuku no de woni padua no asabe e wo utima wo kasa na enkan de ewom obi ho wodware bia na ne ho ye ne hene odwi ne ho saa de nyina kuku tumi de saa de ne de eba okay enti enam se kuku adro ni obroni hospital ko kwadro ni honti no obed no mu ndro bisa entumi ko wan hwe yi na beja wo hawo alaji vision ka chem se koko de ko kwadro de se obowura alaji vision ba clinic de moja wo mu no ene na betima ku be ma ne betima ja wo sisiare bi obeko entumi nko enti na no pay fa number no ne ka wakoma fa to yem be ma bi tie mi na no pay be ma bi tie mi na no pay ne be ma ne nya adwuma e me ma ne maka and 25 to 30 years or me be ma nya adwuma adenti na nya adwuma me won kokrafo bi o mo di 70 73 75 o mo me ma nya adwuma kama emi wu ye na branch a wodi 35 40 o se me be ma wu obi so ade de enwu so ode ne ho ka ne hia mu ne time ma ka sere jiso chana no pa oba ne be bo modern ye bia entumi sorry adenti na entumi sorry eye koko no wo sisi mu ade na ye enti no adwuma nti se enti ni tumi nya adwuma ya be ma ne beda entumi sorry alaji vision catch me se be ma de also timi bo adwuma e ma o yere kanfo maka cho se be ma wanti ma mo adwuma kwa week na so timbo 5 times asa na week na end enti month ne be end so timbo 21 times asa na week na end asa na month na end and decide we ekutami obi hwehwe wa hen obi hu mi okokomremre wo de Badwam FM Adom TV onya bedru ho pe wo de babi a wo free babi a na no pa bi a wo tie mi free Kumasi Obuase Takwa Dunkwa Ashama Itema fa number no ne frame me okay abroche for no so tie mi obi tie mi free UK obi tie mi free Japan Holland Amsterdam Netherlands any France Italy any Spain Denmark omujina free alaji vision na no me kasa wie wo haman bi free me free UK o free me na me send it or send it 2500 na ma me no ka chem alaji vision me pedro me see oh ene Friday me to me nya na chi se Monday wo say alaji me jodi ti no ma send this kana ma Monday na na chi se o de man asidan ka twedi amponya ko podi se papa na ene brand of frame me ni information na wo de ma me se metimi aboni din okay essence adro ni ya adwuma man ti waka che me se alaji okọ adwuma mu no frame me say alaji obi ohia bipia me do number na ma no kren so nipa bebre frame fi UK yada sinti abusa numbers no ene good screen so no betimi afa number no na no edim komo kai say DBS Industries Limited ekwe mu namde eye fisembre wo wihia me a eya frame anoche wa ba ajwa se wa kwasinsi e betna se na pense mu atwaso then I will go to be specific. We have a factory that is processing plantain. One district, one factory. Sukodo ofe to so mienu ne de bei emfidi dwuma aban se waso wasene no agitaye no koye ne empanimfo se eye adwuma no eye adwuma ampa
anase yede ya no na edonwere akasa anya nukure ekire se body fati ne de be hu si asi ba na si wo ewura kura akata so obi amfa body bia nkwa abrochiro emmabunu san no nam one district one factory so enya nyuma ye between Ministry of Agric and the Ministry of Trade see a linky here ebetima enema bebre yede brew mimenda ya anopa duba ko abapem wo Adom TV so one district one factory Esukodo part 2 na ekuaboachiwe yi Adom on se wodi kan ye ba ko ne part 1 wodi akogu part 2 no wakeka bomu di abanti wo ha ye ni hu nkomo ne hweda kora wo mu beyi na ekua maachi ye na adwuma de ewu bobi eguso na o se o mampanifo enwoma ho mekora eguso nkakra omanya ka so mbeye ne de obe make sure se de o ka no mbeye na so mgana fo ifise nka enne awoda ina nka o se meda eso ehu hia eti ne ewo mu ni se ofa edikan no one district one factory ye ne etiefo ye call mountain so empesha hodo so mantem dunsia no ye bo modern se ya nkokra no ene ofa edikan ne etoso mienu e betumi akodu na dunu mu no enisuade hunu aban ni nya se ye mfa mfididwuma mra se ye wo tomatoes se ye dua watermelon ye bo niema bi a enwo se pra ye nane nko mfididwuma mu no ne ye pese ehu se dodo na mpanimfo se waye no watumi aye eno no ye ofa edikan no mu ofa etoso mienu no ye hwe 1D1F no ejina yie se bi wo onomo a ejina yie efise se ye kasa ye bie mfididwuma anye no ano no mfididwuma no se emfie du achi emfie numu achi ye betumi akone asan hu se mfididwuma we wo ho emmabunu afa mabunu be apem na se oman na ekọ animu eti ofa etoso mienu no nyame ya Adom a ochina anopa duba ko abapem no memende ya 11:30 ahwefo ne etiefo ebehwe ye tie no ne ye behu eye se factories no ye bie emfie mienu achi no ya san atum 2 years pe 2 years no ya san atum factories no list a ye de abase we die wom no ko mo ho a ebi on mo se oh me ma hu se me din wom nanso emwa na omo se omo de ama me ne maaye eye mia na mabie ma de eno wo ho ene ye wo omo so a omo gina omo na so we support no omo atumi agina omo na so na se ebi abie de but support na wo se omudin won krata mu se ekono omo nsanya nka sa support no wo se adwansa na nka ebi ebeka se 1D1F no wo ka ho no na won ye wanya free 1D1F secretariat no ho ba bi mo ho no mo se ye be hu ye se ye de ye beka ho ebi a ye beboa ya me anya bank bosia ya kwan a ye de ba ha no be ba abeye on be twen lies amaye sa support ni nyina anko ye but ye de omudin a share list no so de omudo omutiri mu de omo nka ho because omo ni nsanka ti omo ye omadwuma kura ebi bobna eti sa documentary ya ye be yin ye be hwe if say any ministry ni mpanimfo so komotwetwen wom sa nipa na omo da so bobna no emwa ban ni ye betumi di ama omo so abie ni asan tutum kasa di Europa ye beden ni atumi asan abie kasa di Europa na ye adwuma ti wochina 11:30 adwo hu se odo kodwa so tomatoes bi sweet mama tomato paste ni e ne Ghana ha brekum de o yesa ni omo siye no a ye de ofa edi kan ne ba ye no na bebre wo market omo ye adwuma ofa etoso mi ni ye ko ye omatum eti reason ti omatum ene kwan ye betumi afa so na ya pagya ni bio no nyame ya Adom ochina ni nyina ye behu ni nyina ye behu na chese busua pese ohunu se 1D1F ne bi ye adwuma emu nsem te se ya wochina 11:30 ya no pa na watena se ekuaboachiwe yi Adom ene ade achie di aba meda se wo hwe efisem pensempense mu to aso memo Yaba bunyina machi sama bunyina akwa bebe famra Badwam jumedie so ewo Adom TV live on DSTV live on Go TV channel 176 so na betimi ahwe live so
YouTube, Facebook and so live and so hɔ me fa na second say koma agudie mu mpelfo so de agudie sem ebreno chi anocho aba and so de ewura efisem dwumadie ebu free sabre kopin se na okono ebebo medin de akwasi ensi eba bedi komo de ahwe Ghana nkanko ene ne mpontuo na amenka o sinyame ya de bakwasi da wo ya ena Nsroma Plus final no eba so Nsroma Plus final no eba so ewo Fantasy Dome enyumre 5 p.m. pepe na patria tena se 7 na ye kwano no enti kaise eye eda kwasi ada ye 19th of February 2023 oba be kai ho ewo Fantasy Dome nyunturi kanido eba live eti Nsroma Plus final no enye adeketu akwa 5 p.m. pepe na obia atrase fa na second so koma Franco Trading Enterprise da be kase phone papa na yimfie eno no pefun ya ne bo ewo fom ebeche ede amawa eye Franco Trading Enterprise na make for ede ma phone brand bia be ko bia na obi ewo fa ne papa mu so no aton ede ama say TV fridge air conditioner pa hwe Franco Trading Enterprise so enkrane Kumase saso na Safari tissue ensu enim sre wada ene covenant ye nyina ebo anu yakwantu asientinom obi apeso betare handkerchief actually bottom no here aye Safari tissue ya no aton actually kuma bi kitekta na etimi efa enfifire so pa etuto ba ko tim se eche ho pa to bi odi Safari bi de dwuma ka se ampati hwe de amanaka wadi emian ko na so yasene emian de pensem dwumadie ebrewo ne anope abejafo atena se kwakubuan ye former National Deputy Communications Officer ma NDC amanyuku saso na Pargrave Boache Dankwa a government spokesperson on governance and security kwakuba ko de ye ni o me na ho ye de nyame adom na kiki tuntumi ye na yi okay ho ye de nyame adom NDC muso boko de o nyame adaroma emu ye papa na ma menchia me amadan fo ba kwa me no edi agro ode na ho na nasai okay ode na ho na nasai na ne birthday nti me mana fiziapa okay na nasai official town nti me chiano pa na me amenu aba ABY akuabuachi Adom na ne birthday kese pa pemasam nso me penasam na me manu fie ne bebre nka ho na bibia wo ye bia nso enye peye na abrante ba ko friend Kion okay NS Adomako wo gina o kan kwe South MP ama NDC ene ma wo ye no ho no susu the office ama wo mo ane board hi wa toka ede machines eguma sa de pick back weti wa brande no ti sure say omutumi to abanama no obetumi penetrate no agicity na NDC ti Mr. Kion e bompa ya ma no say ontumi wini promise no na amra beji seat na mai gracias pa abemboko nyame adom abemboko mechia asan chia wahwefo any wetiefo na mede afishapa ne happy birthday ama ABY oba fefefe ya ma afishapa Simon Chinkwa ende de mejidi se umumu no ebebo bebre wa ya nini abema so wa ya open assembly umumu no bebo bebre ti ya ma afishapa ABY setre okay ya behye ekomodie asnamamen kai ahwefo ne wona ATS efri ejuada eko sakraye eba bedwam dwumadie so impensem ye start 8 o'clock no start 7:30 to 9 a.m. 7:30 to 9 a.m. dwumadie odo bebre so a yebesa ede abramutie koya fashion team say free juada compensate be start 7:30 to 9 a.m. ewo Adom TV. So, Kwagu, I'm sure say FM through. So I'm saying this revelation by government statistician as Ghana Statistical Service say 80% of our buying edume for akachi edimomo less than 3,000 Ghana cedis. Maybe Mr. say omei enye yedie man isikasem ewo form. How do we deal with this situation? Send be ya ni efe de keta asehye preka kan dream die no ye betimi abre ano as when abadwumafo
over 80%. That's a 533,179 out of the 688,000 abiding for no. Akatua a less than 3,000 Ghana cedis. And the recipe in Chia. I have for you now. And the mamma to best rame. Okay. Nanaquia, comfort for yourself, our water. And then over Quano pay me free, I'm Kujana coin. I'm an accountant. Nanaquia, Papa, be that so called Soniamenko. Mechia pa many so the old Demabi Dre. A no crack say in summer in your start class service and penning for the abbey. No doubt to say any no crack. Maybe GD become my money be paying. Yeah. And I mean him. When we say here a bang wage bill na more so or more door so pa a teacher for the nurse for. And a doctors and a lecturers. Yeah. On the door so pa about any teachers never from secondary school to down. Ni nurses and so in film. Nurses for a cobe 100 or 150,000. Okay. Teachers in number 400,000. Teacher ni director general he pay he take home pay you sure say be do 5,000 teacher ni our we tene college our university say teacher no he pay no 1,500 teacher ni our we university I post to no fresh he pay no 2,400 a little 2,100 or 2,200. Or university. Nursing near where we nurse fresh from nursing training. You pay no 1,500. Now, for doctors in fresh doctors, we medical food our budget. Only 4,000. Young doctor we I'm say 2,800 or so. Where back not meaning a native fee. No rate. We just got na bruchiri. Or here ya damfu lady bi. Eko ye adwuma Ghana gas. Okay. Na madam for no. Obi a ono okuta no first go be medical doctor. Na again the can pay awaje. E kire bra na hwan wo told adan wo to na yi ne tokran. The friend promise. The one the show mo ko the doctor for the tokran. Okwa abrochiri wa mabiem. So no way medical doctor or school more than 7 years. Oba be adwuma ne pay no 3,000. Now will be called Ghana gas. Just a second for ye yi crowd or nye se penimu ye em se soma so anumpo. No just 7 to 8,000. A bumpo. Na be mu bui okoye o mabiem. By 1 year ni. Ofre me wati kwaku me mabiem maka. Enti what they say it now man mu a ebe ye den na nkofo ho nkyere wo mu enti wo hwa most of them ni nyina omo ama nyame amoa no anya baabi wo anya bibi kakra nka ho a omo ama ne sa akosa atori sa no mu yo ma sa akota secondary school na wo form na owi anu asa betene fia obi cha no gina kwa ho to ade ade se nyame boa wo na teacher ni ana na esini ebia wonya oba papa ware ana wonya be ma papa bi ware na wotumi de netika asupport wotumi de oba ko school papa Kokwe bene de. Enti eya dia edi nkofo nya. Me ma kira de pen. Yeah. Na kira de chemistry teacher. Me chemistry teacher. Ba sata na me kira chemistry no. Na me sa ye part-time more. Okay. On say chemistry na hot. Sure. Enti na mo school su bebre ya na me kira de wo mu. Ana me sa ye part-time me class no 2 classes na science 1 na science 2 ana me kira de esa wo na me sa ye classes a. Parents no e discovered me pay kwama family tanka me try the 1 year na me talk 2007 na me try the chemistry and 2008 na me talk atom na so na me patch ba nye nipa nyina de benya ne sa sure ansa na me ba be yedmo Ministry of Education headquarters ya eku ayi professor ayi ofrede opokwajima professor na ponom transfer me de me call bia say me TV so ye politics nti me nkonkwa kira de obia yi sia me gya ye adwuma ya politics. What's my conquest not be office? It's going to be out. 4 years. Babaku, yes, a idea a dink of Wunya. Okay. It is time we say, you best share Ghana to my 4 years.
enti no munyo mu nkyira de yie no omunyo mu nya dwuma yi obekọ na nurse ne no wote ho okata no ne wura ko ne ba e de school fees abeto wotumi ntua ne ba ati yo onkonkoto book te 2000 wojia e dey obedi say obetua la be say teacher ni wo yire o mam yonum yensa ni pay 2000 say no obedi say no de beto ho te da bia behu na ne mpabo ato ayeyi me de nyame adawroma me be ye politician this adawroma ana me wie enso me sabe consultant because ye me master wie na be ye me nyuma kakran ye me some be ma ne consultant no ne ye nyame adawroma me de man ko sa ate bia no okay so de me pa kire enye ni pa nyina de benya ne sa sure enti yesre se saade we ne na me wo inspector division me ko school track me ko hwe teacher fo e kira de o Accra Academy na na me leader am ko hwe to the teachers is kira de na the teachers litia we na na headmaster the teachers litia no mo come frustration mo ko mu a me ko poku ale me say lead team ta ko poku ale na ko hwe the way is kira de a teacher for ni kira de what secondary school na okono ono mo hia no mo come frustration kira wa eya so be and fashion who be because ono ni colleague ono ni wie ya ono ni wie university ono we be o ada for de be no o hwe life our live asista pa wo na o hwe ono so ne de na da bia wona ntitwa kwan ansa na wakwa de edna akra ye mane bi obetua light bill obetua water bill into oba frustration na ne basa akọ school obewie no anya gege 30 owie a onya secondary school papa kra mfa ne banko nti wotwa adwempo ne yaba ne trim ti ye be sere say it is time say you be take good care of saje o ya om yes om do so dodo what is asam no mo kan o yes teacher for do so o nurses for do so and this about introduce bibi tata na teacher for dwane pa na professor John Thomas introduce with a retention premium when we retention premium no o teacher for no pay ayedema wo no what are the 10% ka ho say ogia na ye the 10% I can have no ato ho say dey be you be to light bill no money yi minim say na edaso wo ho a first na net phone to dwane pa ana no so minim de omo ye ma wo mo but teacher de na me wo munti minim ama omo tumi de niam kakra omo edom konkura ate no yetumi push wo mo de bibi kakra ko market awu na tumi move wo mo to the level enei ni nyina agiegu enei teachers impo house masters ana ye mo allowance kakra na omo so e de ahwe omo e se de be ya enkwala no so e be ye ni ta allowance ni nyina ye free ho ama teacher ni obekọ no na kire se na taade ba akwa na mienu miense bia wo no eno na ohwe ne kakra onto ono so kwa obo no moden se kakra obetumi aye no no aye because obefi a wanhwe ya na wari be na bebre nso enam se ne ye ni bia ba ne ntino bebre nso de djuma bebra ka na de wo kire na de wi na opie ko wakwa na djuma enti na ma nyamre market kura na opa no be ma exercise opa ana obe market because ono ohwe na ketua no ohwe de wi a amamu no so ti connect wi o man si ko no eso no so kope bibiye no de ka ho enti ko school so no no e ma de bebre tonton ne ma entade e bi tonton tofe e bi tonton suo e bi tonton sei enti attention no kura no eye dai eni ade kire no so mo o trend say ye be ma break no boko akotonton ne ma o teacher ni na nurse ni no so trend say ono so benya free time no adwane no akwa ye de obe do benya bibi kakra be fanya sa obi wu kwaku boy ogura se former president Kofo kan say me wo say aban ye no ho say o twa adwumefo ka na adwumefo nso ye ho say o ye adwuma na wo hwe nkontabu a Ghana Statistical Service for Edibai na or see 533,179 by adwumefo energy less than 3,000 cedis. And also kremu chichemu ni mubumu enie. And inflation at about from bedu 53%. And say udi inflation of 53% no eto akatwa 3,000 cedis no so a. Sikanka sa nipa oje 3,000 cedis odi kofie no. Eye 1,410 Ghana cedis. Because of inflation of 53%. Or see nipa 104,349. And so that between 3,000 to 4,999 Ghana cedis. Eti na ufa obi ono so eje 4,999 Ghana cedis. Inflation of 53% economy kaka said that in so de koye adwuma no. Eye 2,350 Ghana cedis.
and was see nipen 20,606 as na gi between 5,000 to 9,999 cedis. And now for be or get 9,000 Ghana cedis. Inflation of 53% e kana sikanka se kitana odikodi ni jumba e 4,230 Ghana cedis. Owie kwa no se 6,225 or so energy beyond 10,000 Ghana cedis. And also for be or get 10,000 cedis. Now the inflation of 53% eto soa. Sika pote pa de kwa ye adwuma na se akatwe kuta ne pa no e 4,700 Ghana cedis. Palgrave, how do we deal with this? Abra ye hwe aban so sika e won footwork against the fight against corruption. Isi amechao. That's Echia minia penny na mechia Ghana for our moshaya no pay. Isi oshe Professor Nim in some of the abetudre ya. Yeah. Clearly utumi who say there's a need for a lot of introspection, especially in Yejuma for Aumu Yejuma. I think say where you stuck reality. Sure. Data and so there, and you are able to do which in your baby. Send a million a kind no, we did teacher pen. Miss we did teacher pen. Okay. We high school, Miss me try the kakra. Okay. Na me kai 2001. Na market you 99 Ghana cedis. Hey. 99 Ghana cedis. Na University of Ghana, na me junior staff. No mutu ya meka. Mami kutu ya bank account kra or Ghana Commercial Bank. Yesha na 99 Ghana cedis. No into me ko enim bebre. Tija, ye dey additional bebre ka ho. Amasisi ya ye ko yenim. But me kai time na me try there no. Na me so me extra classes. Okay. Ti na me check in the garden for to me the boom be 10. Hey. I say it's a mini sika. To be the boom be 10. Say the be ya ija weekends no na me dey church on my dey kakra. But we are very alarming news. But I mean, no doubt in my mind, say, you share a buying Jumadia or ya say you to me increasing public sector salaries. It's now a near way so into na you to me increasing public sector salaries about 30%. Okay. Ubeka say OABA and get significant. But it's better than where it used to be. Yeah, sure. In Punto Kakraba yeah. Inti clearly no kakra no yeko yenim no successive governments President Nana Danko Akufo-Addo na afemu de so no be making sure say eja ohia no enko form bebre nia me ready krata nia ma me yem hye yem ne say yanhwe anso ano a na kire say inheritance no poverty na be high. Sure. I think say no was a bit more scary kakra. But Ubekaya ye de krata bi ba out to say ye pese ye de nurses eko UK. Yeah. Ema omoko ye juma honum. 3 years contract. 3 years contract ay UK for sign no. Ninya ye part of these measures. It's as say remittances about chrome hanum no. See to me increasing and also be impacted your GDP no. Okay. India say omu to me receive close to about $10 billion or remittances alone. And the one cry is more than other countries. Omangasa omo GDP omo receive. Inti yebeda Professor Inimase say Obwa Ghana with a lot of these issues. Now yakatre public sector for also say more and more no mo find the other sources of income. Well, say we juma from 8 to 5. Between 6 and 8 and I will be able to have extra sources of income kakra. So you teacher needs and your papa can majority now with my extra classes. You call your moko school extra classes. Teacher need be to media kola parent be about 200 cedis. Uka boom class of 50. That's a lot of money. Your mom would die. Oh, private schools don't go. Private schools don't go. I buy school there. Those extra classes in Yemano, any weekends classes, you can take advantage of that. Because it is here, yes, oh, I'm buying a teacher for a subject teachers. So your subject teacher, and that's a subjects now channel. Collabi here. Can gather a few students, 2, 3, 4, 5 here.
omo potemu obetumi atchomade to also aid you with some money. But where they are buying air coso ahwe ho. Say be ya eja your numbers na omo moje less than 3,000. You to me increasing kakra. Eja ya say ya sha say ya ma 30% increment in public offices. And nurses for so. You be say be now so call abrochi na almost say yejuma. Obi akwa abrochi memma ni sika kakra. Pounds you the baga na near. Insia a boy busuafo bebre. Yeah, I think somewhere 2019-2020 remittances square baga na over $3 billion. Yen papem. But ebi musu be say a nurse for ya do mo e ba bekwe. Sa buy to me the best 1,005 ekwa. There's a possibility say where say be a less than even 100 or 200 and a baba after 3 years contracting. Meanwhile, Ghana so already you have deficit of nurses to patient ratio. See a PNSC eko ne papem ebebo nurse form I start to cry me do say cry na bet me dey akọ 1,000 2,000 what dey call one maka na omo namfo obobusuafo nyina eko ye pian say so e dey akọ akogumu a me affect ye ni eja me nkrofo akosom e wo nkrofo amaso I know say you can buy edeba because of a more Ghana phobia nurse phobia bo baba dos ni ade so mo oni omo ye exchange Ghana nurses ni ye dwuma ye pa so it means say ahofama no e wo ho but what will make them deliver no a challenge abansi kasemu nwie pay de but can we find a way in between it so the be ya ye fie ni su kodi e kire say ye pia nurses no so akọ UK Nzenzia ohwe population we are fanenya I feel like you train near we are fanenya population about 8 billion people. Yes. I feel our population increase. Sure. Africa so let me say nyame ayembe manado omo taiwo. You say every 60 seconds Africa and collaborate 12 any warm. Yeah. Now so ohwe the western world na every 60 seconds no collaborate any warm. Teachers Africa ye because so adore. In fact, AU4 research on the beto honum HSA by the time you be do 2063. Now the youngest population we are Fanenya is on this continent of Africa. It is to be fair, say buying innovatively, Adrian say see a crowd nurses acquire 1,005 econo. Now omo fear omo nyejuma no ye di omo shim. Okay. Because nurses be bro honuma yem postium. As far as in Phoebe, baby, 3 years. Well, 3 years back in from 2019. Current about 4 batches. This is baby Honoma yen to be postio. Okay. So inti so share na say omo yen postio mo no ye sha say e postio mo. Okay. Na ye the 1,005 ko ni replace yo mo. Na bebre na do adan ko ekufa do free SHS ya be omo wie no omo ye interested in nursing no na be free up the system and make sure say deficit no e be reduce. Okay. Unza Africa they overly overpopulated. Senia awon e koso no irresponsible childbearing. Family planning e dey buy na go fulfill say person butwa or Jonah na go follow to the from say abeku or something. Abeku person hard ni mama ni papa ni man. All those things were very crucial moments. Okay. So inti mejidi say efo aban so e ma aban to me di ejuma no. Omo be call after 3 years no mo benya ekunuma ware ombe ye settlement. Ni nya na cross pollination na bia no. Na e me wiase ni ko ni say Ghana dey answer na ye be extra 6 regions no. Near say United Kingdom 11th region. Yeah. Is it say you are going home. Okay. COVID-19 Russia-Ukraine war to blame for Ghana's debt. Ken Ofori Atta, Minister of Finance. That's it. Say ya omo keka no man omo ntumi mu ne yie no. A omo na agency mo asay. Ensem say ya omo keka. Ana omo set up no mo nyu so omo conscience. Emfe mu omo ne yie. A omo na say. Conscience, yeah. Oda bi enye didi atam. Because the bia ublimu kasa. Okay. Bia na minisa okay. Kasa. Okay. No mo nyusu. Sebe. Omo ni mu dia omo yie. No mo fe mu o man yie. Okay. Ano man say ya say.
because the bia what the problem no call Ukraine and Russia and COVID there. Once set up pay solution and map baby problem or mind baby econo. Nya solution my na the bia ye kwam ne mu no. Okay. No mind is saying. Yentumi peki brim tem ko fo ye mfra konya so a. Because omadwene ni nyina anane aye agent ada on nadwene wada soli bia Ukraine and Russia wo ntino. And COVID into one set up no one try to know who to there be or mine said yes say no a dear na me ya am mine not say a dear na metumi ya me your mine ye what any them would the men no akotan office no chete enyemekunu anu omudi no enti the bia Ukraine Russia war COVID sa emfie no munie na Ghana nkwa na call Ukraine is here Ghana nkwa na COVID ne bai I didn't know Ghana nkwane ebre. Kokofi se dia ni yanye ni dia bedrua. Oko appoint ministers, 125 ministers. Okay. Na ototo land cruisers ma obia. Oma offices ne kwa na bebre ni offices. Because ni enyi minister odo to sada tie apartment from our home. Ni create office from our home. Obesiesie. On dem part dem. Oto salon cars 125 etama ministers. What's our high prime areas apartment ma ministers are no money baby tier because ni minister do order enti baby bebre o no money baby o motie that was a call pay dan high ma wo ti sika obenya nyina no na de consumption now di tuaka what's our create agencies bebre hu nya fa to ma to a nyanse bie nim e biti say to akote free secondary school okay anka ministry of education betumi ahweso no no sakoti free secondary school secretariat na de kofo go na utuaka na watoto ka ata mo we nyansa wo etaso mo what's one district one factory abra your ministry of trade and industry no sakoti one district one factory secretariat no uche to mo canada workers e go watoto ka ata ma wo nyansa wo we 2 years ani ma we nyina no ma no na wo say no no ma ni tika no na we to emfa to bia ma so all dem partner no enti sankata tika we nyina no anko channel ni yie anko de bie one factory ba ko pempo it is tuabo gas all dem partner no ka enu abese tua no ka esa de dwuma so be brem na ante dem ba wa mo bia ye enti are you say ya boka ye nyamfa so bie no so betu akere mi bi project ba ko pa ene yam no ka tay enu atumi turn over this cabre Ghana it is tuabo gas chemi kufu ado ne yi ba omia ba yi chem one project a wo maye enu atene ne ho edi sika bre o maye no obetuma nya bi ba ko kejitia market ton kejitia market yeah unu store to do the o bro 10,000 unu nipa do ye adwuma unu taxes o mutua no de biom nyi sika 10 ne ho eta de adwuma so bre nkofo e ma sa sika na etua no ho ka Courage hospital ko he ayarefo ekogu ho no yenye o musika ti ejo musika okay ejo musika eno entene ne ho ententu aka ye de besi ekoje ya ye de sisa hospital etino so ye agenda 111 kire me bia e ton no juice no kura na mo ka no juice na mo ka no e de juice na mo ka juice na mo ka no first no mo to bi o mo ni mo ha e mabiem kohwe se bi wo ha store na wani mu ano me di ho atinyi o mu he da kofa bi bai ma busa ma me se ne mabiem busa o se no kofa bi we o on to biem e ma o se no kofa bi we won kofa bi we kubusa nto to bia ma me na wani mu kubusa nto to bia o se no kofa okoto e ma koto bi kra e dia enya no kre enti en chese nyema o mdo mutaka ye nyina amfa so bi amre ye ana edi edru baby ye dre sen komko jisika no na komde ye project akese na no atene over ne ho a kede adwuma brenkofo no wasa nye sika film na nipa bebre e ho ahenha wo mo hwese ye si universities mienu department ne do mama esi university mienu na me te ba ko voter region ne Borahafo ne Eastern region dey wonu nipa ye adwuma wo so mutu atas so na me pa kire no mutu atas no tas na etumi tene no mutu aka kokobeda se batomba na se ujisika no na wudi onfanya hwe ye ka na wudi atam na dwane hanta ye wo mumunti na kakra wo ta kwaje besia na mapake bi agudem
na kakra na to di adwuma no to o fa nye but say the pack good then oh na kan for that dey bia loan no okwadi no the company na eda no na onye ne 10% enye ono nko enti one wan e yo dia unua no nya na president nua and then to hear the post train the we oti e ya ojo obi etu nya de otu we nkokrafo e ma ka cho say enso mo kan ye reasonable nya nsanim enso kanya ni nua na president ya obetima nkokrafo a o ma bobra nim akata atem we akere no no we gina ho no we din sem hunu ye kan na no and I do my na do be the exception of COVID Ukraine war. Do you think say bibi and some do woni responsibility so my no na say no bibi no mo ye bi man en kwantentia America bedru over 500 billion Ghana cedis. Is there? On say COVID-19 by the pay we almost over 6 million plus people yes yeah. They be America na makai sending Yankopon ye madam. I'm a Koda Range Hospital for 30 days on oxygen. COVID ICU will be a trauma who be away. Everybody, the Dr. Amable and Dr. Depa and Nurse Philo, Omunya or Range Hospital, they can tell you. Everybody died in my ward. CTFM for Krabaye interview. Okay. Adom. And me survive second wave no. Okay. Vaccine behind by. Yeah. January pepe Bobby to hold. That's our girl. We will be here. We are seeing fanenya nkomodie bi ampenifo bebre edi say owo United Kingdom, say owo America, say owo Asia. Conferences akosunya obi adi nkomo a o say COVID-19. Inti clearly Ghana aye crow a wo continent of Africa. Ayo maya yentumi yi ye ho emfi wiase afanenya ho. Ye ka global village send ye ka no. Yentumi nka say COVID-19 e impacting. Okay. COVID-19 so nya dey betumi dey politics. To be fair. Now obekaya the innovative nature and plans of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. The for COVID-19 mu ye. We kaipa Ghana for say whatever it takes. You're interested in saving people's lives. It was not an easy thing. You're my frontline workers. That time I mean frontline workers in Africa that approaching the job. You're tight frontline workers. You're frontline workers, men who said there are categories of workers in this country, including journalists. So move to me up by some baby juma because one baby juma almost motive you know they'll be so bored. Yeah. Because those days, now me to me faka echo radio stations near my tag. You see, COVID-19. You remember? Very, very difficult moment. Yenya, you to me go through. Okay. At the time when the economy was bouncing back, and you who said Russia for invading Ukraine. Insia any Ghana for Opa Monso Sky News and also CNN and BBC. We are seeing Fanenya Nkomo Ekoso. The impact of Russia's invasion of Ukraine, it cannot be underestimated. Especially for Omaya, a year underdeveloped, a year middle income, a developing. The effect is dire, strongly, very, very dire. Okay. Send you who deficiency in COVID-19, Dankwa Akufo-Addo say the hospitals no BCB akahono. Sa Russia for being invading Ukraine, you say ye overly reliance on importation of things, high. Tiembo modini sesa curve no. Obekaya omampeni here in the State of the Economic Address, October 31st. Okasi yen sesa curve no. Na Ghana yembo modina yen kasa into me and sending yema in Ghana and call abrochi yen exporting yema. But sorry, I don't think say it was because of Russia invasion ewo Ukraine tinema ye too sana mono. Because MPP back in opposition in 2016, MET says our import against the export no so. And that was why no so baba ye 1D1F. Baba share I remember that. Ankwa kwenye kumu kena sene be ya. Ombetimi abu ame export more instead say be import. No doubt. More the free. No doubt.
abaya a drink Ghana for that. Okay. And need a new patriotic party. And until 2016, I can't say you buy one district, one factory. Okay. To be fair, Ghana for him, say one district, one factory. You accomplish it, fulfill it in this country. Away. Very much. Ni fet and anything. Now we Honorable Alan Kojo Ni fet and anything. Minister for Trade. Yeah. And Industry. Ono na one district, one factory. Wabo juma ye pa. Okay. Ghana for ni the juma wabo and that regime. Now is here we cannot underestimate it. Okay. Me say me my case so omampeni na do dan ko Ekufuado di nejuma be wie ya. Ghana da chebe kai no. Juma pa odi ye. Okay. Pa eti yen hwe ni say. Mami we hanom no. Me to say e call. So are we saying say yen as a country there? We the COVID, Russia, Ukraine. Yanamonto bia anka ho binti na me ababetu baby a yedwe. I'm asking this because I believe we should be able to learn. As we want to become self-independent nation in terms of economy, we should be able to learn from and maybe some years back. Because Niama man for be raising issues say, "Uyi nipa ewu ye COVID time in China." Yen share our expenditure against our inflows of COVID. Ebi musa wo to ho a sika ye nyaaye as a result of COVID no. Ebro yankasa na nke kase ye di sika na ka bebro expenditure to managing the COVID. That is what amanfo be edwin. Is here COVID-19 expenditure ye bu ho nkonta ama Ghana fo ho. Pato me bo ana me bo. Ye bu COVID-19 ho nkonta ama Ghana fo ho. Amomo pa ye di ye with COVID expenditure. Auditor General's report on COVID-19 expenditure. Ekache say buying expenses no. Ebroso. Sa Auditor General's report no. Yeah. Sa fini ye kodi ho enkomo. Enkomo di o parliament. Ba bonten. Enye hwe. Say aba bonten so. Eno na parliament. Eno we need our right no for the time. Opinion. We need right. Hey, Attorney General. We need right. The Minister of Justice. We need right. And Attorney General. We need right to obey to me crational letter come out our Auditor General. All right. The right. Nobody be on going to me find all right. The right when it represent state. Mrano ma Auditor General no the right to me public. At any given time. Man can to say parliament. Auditor General in some on COVID-19 expenditure. Parliament. You could do go. The water no. The ababonte na water na kan water. Maintain. Inti entering. Okay. MIA Parliament okay. But to be fair, Endra Ghana for any JB say Minister for Finance, Honorable Ken Oforiatta, any president and Adom Ekufuado amemo. You to me are rich domestic debt exchange program. Yeah. And you are close to about 82 to 85%. I think say you better Ghana for us. Ya bon se ma mo say what did you go once I do mutika abo mo homodin say ye hwe Ghana e ka ye de e beba be ye sustainable e ye president na Adom Ekufuado amemo ni ne dachi odrin insia womba na wawo mo ne memba no eni kwekumba ne ye nana no mo beba no say e ka bia mba beda ho mo na ye debt to GDP no abaso ye be ye 55%. Na we o mampeni ben and obey drink Ghana for who since senior and another Ekufuado president. I drink Ghana for Inti say domestic debt exchange program, pensioners, ya bomb modern, exempt your mo, instance of Pampin and another Ekufuado, drink Ghana for pensioners, that's home. Okay. And there is no money here. But don't munya ask. Say, Omwabua buying, Ama buying it to me in Juma panel. Good morning. Debt exchange program. What about those who thinks below 1,000 Ghana cedis? Akwasi, please calculate it with inflation of 53% for us. The nation must sit up on this salary, both private and public sector. Hey, and arrogance. Mami adwa kesiwa nedwe ebai. A country that wants to fight corruption, Attorney General is fighting Auditor General for public report. Oh, what a sad situation. Musa abatwa de way Ebeko Kumeda says Hasuna Pagri so
ya bada se me dey akwasi nsia na se kese koma production akwasi time so time aso o saka 6 minutes ya time aso pacho akwasi yes enye o ya da ya sorry ma me conclude remarks cry on ya sorry ne ba yo and se kese koma Dominic si ya boa sa so and I say so koma mauli da chehre Thema any of software account sound light camera MC amu nyina so ya da masepa nyame enshiro bia da juada o ma hene kwabra sante no bedi ehye maka to say from Ejuada Echo pense me start 7:30 to 9 a.m. 1.5 hours. Yeah. News best starting 5:45 to 6:05. To be the first to know, be the first to watch. Ejuada o ma the next Friday so be sa kwa kosi 2032. Ayiwe yakun ho sa wa fe no o ma ye